Pozdravljeni v podkastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Nermin Bašić. Danes trener NK Radomel. V Sloveniji poznan še tudi kot trener Gorice, a v zadnjem letu predvsem po zelo tekmovalno uspešnem nastopanju, saj v koledarskem letu lahko rečemo, da so Radomlje druga ekipa lige. Zanimiva trenerska pot in trenerskih krogih znan kot strasten in nepopustljiv delavec. Zdravo, Nermin, sem prav povedal? Zdravo, lepo zdrav, vse štima. Strast na prvo mesto, pa pol še nepopustljivost, ali kaj? Tako, brez tega ne može. Tako da skozi oddajo verjamem, da bomo veliko stvari še zraven odkrila, tudi tisti, ko te ne poznajo, ko vidijo sam, kako se držiš za glavo, pa skačeš, da ni sam to, da je še veliko drugega zadev zraven, kaj? Tako je, hvala vam na pozivu i baš sam počašćen što mogu i svoje iskustvo da dijelim sa vašim gledateljima. Ok, pozdravljeni seveda vsi poslušalci, ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, delite komentarje, spodbujate našo skupino. V glavnem najdete nas tudi na spletni strani www.centraogol.com, kjer pa še poskušamo dodajati določene dodatne informacije, ki jih pa skozi oddaje težko dodamo. Tako da, mi pa kar gremo v oddajo. Nermin, kako je v Sloveniji? Povej, kako je živeti v Sloveniji? Pa meni lično iz ovih država, 4 države gdje sam živio je najljepši. Jako se lijepo osjećam, integrirao sam se nekako, trudim se na sve načine da budem dobar Tujic, ja bih rekao. Da budem dobar Tujic, jer znam šta je biti Tujic, odrastao sam u Njemačkoj i moram vam reći da se ovdje nekako najljepše osjećam i mislim da planiram svoj i budući život, nastavak mimo fudbala tu u Sloveniji. Ko si rekel, ne, živel si v 4 državah, zdaj jezik nama, jaz mislim, da ne bo neka barijera, jaz upam, da tudi ostalim gostom ne, mlajšim mogoče malo bolj. V glavnem, midva sva otroka rojena v Jugoslaviji, ne. Tebi žal zaradi težkih razmer se ti je zgodilo, da si moral zapustiti državo. Je to drži? Drži, sa 6 godina meni su ranije roditelji prije vojne radili u Njemačkoj i onda nekako kad je trebala ta vojna, kad je se nešto osjetilo to 91. 92. Meni i sestru su povukli gore za Njemačku i od 1. do 9. razreda sam išao u Njemačku, tako da sam cijelo neko to djetinjstvo, odrastanje do puberteta bio u Njemačkoj. Pa ti je bilo tako zelo tuje, so te drugače sprejemali tebe kot tujca v Nemčiji gor, ali je bilo, mislim, nisi občutil nekih velikih sprememb? S obzirom da Njemačka ima tu kulturu, da imate jako puno kultura gore, mislim da smo jako lijepo primljeni, brzo se integrisali, vjerujte mi, nakon nekih 7-8 godina da sam bio i zaboravio pomalo i bosanski jezik, više sam pričao na njemački, jako lijepo sam se osjećao gore i možda je to dio života mog jako bitan. I u mom poslu sada i neke sam stvari dobio od tih Njemaca, sam se većinom sa njima i družio, bio smo u nekom tom gradu gdje nije puno ti bilo Auslendera, što kažu, bio sam većinu prijatelja su to bili Njemci i moram reći da mi je to jako dobro došlo i sad u životu što osjetim, a u to doba je za mene bilo nešto fenomenalno. Nisam osjetio rata, većina familije mi je bila u Bosni i osjetili su te stvari, osjetio sam tu neku ljubav prema Bosni i tada i tata nikad nije mogao preboliti što je otišao i poslije rata se odmah htio da vrati. To nije bila moja želja. Nije bila moja želja, ali nekako, znate kako ste kad imate 15 godina, slušate roditelje i radite što vam oni kažu. Je bil zelo kulturni šok potem, ko si se mogel vrniti? Teško, jako teško. Vjerujte mi da to je bilo pola godine toliko stresa da jednostavno, ne znam, prvi dan škole gdje dođeš dole, svi te nešto zezaju, svi nešto psuju, ti nisi to navikao na te stvari, navikao se jedno poštovanje, jednu disciplinu, na jedan drugi nivo života i onda dođeš dole kao neki, evo došao je Švabo, jako teško, veliki šok za mene bio, moram reći da je jako veliki. Mene su htjeli Njemci gore treneri da me usvoje, da me ostavi u akademiji, tata nije dao, možda bi otišao moj život
u skroz jednom drugom pravcu, ali evo, ne žalim se tako kako jest, volim svoju Bosnu, nije me stid reći odakle sam, šta sam i moram reći da kooperacija, znači te dvije strane koje ima malo bosanske, te kreativnosti, šarma i tog vica koji mi imamo dozdo u Bosni i te patnje koje se naviknemo kroz život i onda te njemačke discipline i kulture, te dvoje kad spoji stvari, ja mislim da je stvarno dobra kombinacija. Ti dobro pride v kreiranju igre, pa ustvarjanju igre in predvsem te komunikacije z igralci, ali kaj? Ma 100%, vidite, ja sam inače kreativan čovjek, to vidite po mojoj kancelariji kad uđete u kancelariju, po bojama u mojoj kancelariji, tako i želim na terenu da to izgleda kreativno, dobro, kvalitetno, a isto tako Njemačka disciplinirano, da to nije samo ono, evo mi smo balkanski Brazilci, na kraju rezultat uvijek najvažnije utakmice smo gubili. Tako da trebaš na kraju da pobjediš, trebaš na kraju da igraš za rezultat, trebaš da igraš za novac, trebaš biti ozbiljan, ali želim da budemo i kreativni, lijepi za oko, tako nekako. Evo, mogu se usput nekako i opisati i naći kroz to. Ok, zdaj preden smo zagnala tole oddajo, pa snemala, sem se malo šalo, ne, da od zadaj ti bojo vse skupirali tele tedenske plane, pa sisteme, pa zdaj bi še sam rabo igralne oblike, pa neko logiko zraven, da potegnemo, pa imamo že pol sezone pripravljene, vidim od zadaj, ne. Ma ja sam inače vrlo rado dijelim sa svojim kolegama sve. Vjerujte mi, ja ono prije 10 godina kad nisi dolazio do informacije, imao sam tada u podrumu i u kući 1000 CD-ova koji sam kupovao i dijelio sam svim trenerima koji su želeli biti ili možda da budu treneri. Volim da dijelim, volim da pričam o nogometu, gdje smatram da nema ispravno i neispravno. Mi se treneri bojimo nekako razgovarati o tome šta će onaj reći, šta će me onaj osuditi, ali gledao sam i najgore periodizacije koje su bile najbolje na kraju, koje su pravile najbolje rezultate, tako da nema ispravno i neispravno, ima onako kao što osjetiš, kao što znaš i zato volim stvarno da pričam s ljudima, ništa ne sakrivam, spreman sam uvijek sve svoje treninge podijeliti sa kolegama i vrlo rado uzeti njihove ako mi daju, tako da slobodno kopiraj. Imamo sam print screen, pa gremo. Drugače Da, prijemo do tebe, pa pogledamo v kancelarijo noter, da vidimo, da, kako to izgleda. ste povabljeni. Ej, reci mi, zdaj, se pravi, ta otroška leta si igral ti v nogomet v Nemčiji, ne? Kako je izgledalo, rečemo, glede na to, da ti si bil, ko smo se predtem pogovarjala, v velikem klubu, si ti vseeno igral te otroške nogometne leta, ne? Kako je izgledala ena organizacija v Nemčiji, recimo? Se kaj spomniš, kako je to delovalo, kako si ti prišel zraven, kako so te selekcionirali in potem, rečemo, sam ta neki proces treniranja, glede na to, da si do 15 leta gor treniral? Vidite, znate kako kad dođete kao neki stranac, onda te roditelj gleda da te u neki sport upiše da se što prije integriraš. Tako su i mene moji roditelji u neki mali klub upisali, koji je srećom bio minuta pješke od tu gdje sam živio. Tako da sam pola dana provodio tu na tom terenu, na tom stadionu i bio čak i iz 10 godina imao svoju neku, bio trener u to doba, imao neku svoju klapicu igrača, raspoređivo i nešto radio na terenu. To sad zvuči nerealno, i tad sam imao pištalj koji nekako smo se igrali da sebi napravimo to zanimljivije. Poslije to je bio svoj Heidenoldenhof, poslije toga prva Bundesliga je bila U15, U17, U19. I oni su, i tada su Njemci imali, to je znači od 92. do 99. godine imali scouting razrađen da su vas gledali po zimskim turnirima, po nekim ligama, non stop je se igrala neke utakmice, non stop su bili neki turniri, pogotovo ti zimski turniri, svake subote i nedelje si negdje igrao. I te svake subote i nedelje za nas koji smo bili tim mlađim uzrastima je bila prilika da te vidi neki klub, da te pozove, da te selektira iz toga. Plus sam bio uvijek u nekoj reprezentaciji tog Nordrhein-Westfalen je bila neka ta situacija, tih manjih amaterskih klubova, bio sam uvijek u toj reprezentaciji. I onda u 13, u 14 sam bio selektiran u Armini Bielefeld koji je igrala tad prvu Bundesligu i mi kao ti u 15 smo igrali prvu Bundesligu. Tad sam počeo kao libero, bio sam kapiten, jer sam nekako najbolje čitao igru, najbolje raspoređivao ekipu i te stvari. Na kraju sam završio kao napadač i bio sam najbolji napadač. I kad sam se vratio u Bosnu, bio sam prvi strelac te lige za U19, tako da evo, to je neki put. Moram vam reći, tad kad smo bili, dobiješ svu opremu ti,
Imao si zadatak, tad se sjećam, dobiješ po 200 maraka da kupiš, jedne kopačke su, ali moraš od Beckenbauera kup kopačke crne i ne smiju biti drugačije. Jedne su kramponke bile, jedne gumenjake i moraju biti, ne mogu biti drugi. Za te si dobio pare i to je to. I kad se sad vratim u to doba, čovjek je izgubio malo sjećanja, ali tad je to bilo jako lijepo posluženo. Jako puno turnira, jako puno utakmica, jako puno ligaških utakmica. Ti si tada završavao, ne znam, sa U14, U15, sa 50, 60 utakmica, ozbiljnih utakmica, kao taj neki koji u pubertetu, dečko. I kroz to se jednostavno razvio. Naravno, nije to bilo na nivou ko što je sada, u to doba je trenažni proces bilo okolo dosta trčanja tih stvari, individualnih i to, ali moram reći da vidim i ovdje na Balkanu, mi smo još u 92. nekim klubovima, tako da nije to je dobro smo, tako da bilo je dosta lijepo iskustvo, dosta stvari koje me naučilo da idem od kuće, da se snalazim za prevoz, da se moram organizirati, da moram školu nekako, da moram pofatati jezik. Nije lako, ali ja kažem da izrasteš iz onog kad ti je teško, izrasteš iz onog kad imaš čitav dan neke obaveze, stresne situacije i ti ih savladavaš. A ne da dođeš 19 godina i da te život ufati i onda gledaš, imaš 2 termina, ti prvi zaboraviš. Zato što nisi ništa u životu prošao. Da se sprašuješ kaj bi učeo u življenju, ne? Tako, zato što su te roditelji nekako držali u nekoj vati, nemoj, to je moj, nemoj njega, nemoj on, gdje ti sine sjedi, gledaj TV, mama i tata ćemo i te neke stvari. Mi smo stvarno se, čitava familija izborila i na kraju i mi smo naučeni da smo fajteri kroz život. Ja mislim da je to jako dobra stvar za život. Ampak to, ko si rekel, rečemo, tebi je bil kulturen šok zagotovo, ne? Bosna po vojni je bila verjetno, jaz se spomnim, ker sem dol hodil z reprezentancami na ene par turnirjev, je bilo tako zelo žalostno, moram reči, ne? Tako taka res tako žalostna čustva, ko vidiš hiše prazne, porušene, pogorele, ne vem, table, minska polja, vse posod in tako naprej, ne? Ampak verjetno drug šok, ki si ga doživel ob tem, pa ob šoli, je bil tudi verjetno v tem, ko si prišel na igrišče in ko si imel, ne vem, trenažen proces, oprema na igrišču in vse ostalo. Kak si pa to doživljal? Koliko je bilo to, rečemo, razlika tebi? Ja sam prvi trening kad sam došao, i sad ćete to nešto nevjerovatno, bio je Dragan Jović, trener U17 i meni su prijatelji škole, pošto vidjeli da znam igrati, doveli na taj prvi trening. I ja sam došao u Beckenbauerovim tad najnovijim tim kopačkama i ljudi su me izazivali. Znaš, to je bilo nešto, ja sam mislio da je to za mene normalno, a za djecu koji su išli uz rata nisam dobro uradio. Ali šta ja znam kod dijete tu? Naravno sam došao i imao sam Bayernov dres čitav komplet na sebi, Kristijan Cige pisalo pozada, tad me zovu Cige. I tad je moj trener Dragan Jović, kojim sam ja posle 20 i nešto godina otišao u Angolu da radim. Bio mu pomoćni trener. To vam je neka sudbina. I prva moja utakmica za nogometni klub Travnik sam dao 4 gola. Znači, to je nekako, ali da jeste šok, te grbe na terenu, jednostavno došao si u drugi svijet, nevjerovatno, jednostavno, ja sam nosio, ne znam, 5-10 maraka sam nosio u školu za sendvič, moje kolege su imali ili ništa, ili su nosili od kuće, ili su imali 50 centi jednu marku. Pa sam ja onda svaki dan, ne znam, od mame tražio više da dijelim te pare svojim prijateljima u tom razredu. Jednostavno, to su stvari kad sad pogledaš, jako velik šok u tim nekim, kad si mlad, ne razmišljaš ti o puno stvari, izgubiš se jednostavno, zovu te Švabo, zovu te ovako, a moram reći da sam se brzo integrirao, Travnik, inače ovako grad, podijeljen grad, nije podijeljen grad, multikulturalan grad koji ima i Srba, Hrvata i muslimana i lagano smo mi to prešli preko tih nekih stvari, tako da mnogo mi je lakše bilo nego da sam, ne znam, bio u nekom gdje je bilo baš neka vojna, gdje sve bilo porušeno i tako. Ampak zanimivo, ne? Bil si v Nemčiji, si se mogel nekje dokazovati kot tujc, prideš domov načeloma, ne? Pa si spet tujc in se ponovno moraš dokazovati, da te ljudje sprejemajo. 100%. I to je dan danas. Ovi koji su otišli iz Bosne i dan danas, oni su po 20-30 godina vani, imaju djecu svoje vani, oni su tamo tujci koji u Bosni zovu tujci. To je nevjerovatno. Ta Bosna, ja kažem, to je država sa 100 srca. Mislim, to je
šta smo sve prošli, šta prolazimo sve i dan danas, šta prolazimo sve i nekako uspijevamo, evo, uspijevamo se, borimo se, ima nas i ovakih i inakih, što je normalno, ali mislim da smo vrijedan narod i pošten. Jaz mislim, da smo vsi narodi vredni. Največji problem bomo pač šli v politiko, pa jo bomo probali malo preskočiti. Tako. Daj mi reči, zakaj si ti nehal igrati nogomet? Jaz sem zasledil, da je bila neka poškodba. Kakšne vrste poškodbe si ti staknil? Koliko si bil to star? Tako je, 19 godina, prva liga, nogometni klub Travnik, prednji križni ligament, čašica i mensko pokoj. I išao sam na operaciju, međutim operacija po povratku nije dobro uspjela, nije bilo to nekako me zaostajalo, ta noga uvijek 100 sekunde je zaostajala za ovo, trebao sam opet ići na operaciju, ja sam rekao da za te pare i to što se događa da ne želim. I imao sam nekih stvari, privatnih problema u porodici gdje sam na kraju ostao sam, da živim sam, da se borim za sebe. I onda sam jednostavno rekao moram nečega živjeti, moram nešto raditi u životu za 250 eura što igraš prvu ligu i da idem još jednu operaciju, stvarno nisam želio. I onda sam otvorio svoju privatnu firmu, imao sam firmu koja se bavila, ne znam, uvozom, izvozom, telekomunikacijama, trgovinom, servisom i te neke stvari. Imao sam nekih 4-5 radnika svojih i bavio sam se usput fudbalom, jer mi je to bio život, ali sam se morao od nečeg oškolovati. Znači nisam imao nekog da me gura, da mi da novac za školu, jednostavno dizao sam kredite, radio sam 5 poslova, radio, trenirao, počeo kao U17 trener i školovo. Znači nakon godinu dana, ne znam, 2006. sam imao B licencu, 2008. A licencu, tako da sam jako brzo bio školovani trener, jedini u gradu koji je imao, na primjer, A licencu u to vrijeme, najmlađi jedini, jer sam znao, to je ta njemačka disciplina. Nemoj govoriti da nešto znaš, moraš imati neki papir ti za nešto. Ne možeš biti doktor da ti sam sebe proglaziš da si doktor. Jednostavno želio sam da učim, želio sam da iziđem iz okvira ovi koji jesu, pogotovo u Bosni i Hercegovini, da imam prvo taj papir koji će mi dati osnovno znanje i koji će mi dati da uđem u jednu atmosferu, da vidim u stvari koliko ne znam. I to me onako, strah od neznanja me tjeralo da učim i da ulažem u sebe, da budem bolji, da bi svojim igračima dao maksimum. Pa si imel ti v tem obdobju, rečemo, tako občutek, da verjetno je vseeno neka razlika v načinu dela, bila tisto, kar si doživel v Nemčiji, pa tisto, kar si doživel potem v Bosni, ne? Da bi želel, rečemo, nekaj spremeniti in da si tudi zaradi tega še začel iskati. Kdo te pa še tu bi malo tako vmes te vprašal, kdo je bil pa tisti, ki ti je rekel, ti bi bil dober za trenerja? A je to bilo tvoj notranji klic? To je želim. Od U10 naprej. Ja, moram reći da sam dobro ste me to pitali, neko te isprovocira da bi ti nešto uradio bolje od njega. Imao sam par trenera koji su, kako bi to nazvao, znaš, trčiš ti okolo čitav trening i onda dođe ta neka utakmica gdje nikad ništa ne valja, gdje samo tebe proziva, gdje jednostavno ubijanje igrača. Ja sam to promijenio totalno, tu neku smjer, psihologiju sam zato isto imao tutora svog u tim stvarima. Nas je ubijalo, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Nikad ništa nije dobro, ako izgubiš si mrtav, ti i tvoja familija, ako pobjediš si top na svijetu, i to su takve amplitude bile. I onda si imao i takvih igrača u sebe da jednostavno nisi smio pogrešan pas odigrati, odmah ti je bio na glavi. I ta samozavijest, ja sam totalno izgubio samozavijest u Bosni i Hercegovini, znači totalno da prilikom prvog pogrešnog pasa drugi više ne smijem ni ući, ni u dribling, ni u ništa od tih stvari. Jednostavno i to želim da to promijenim. Znači želim da budem drugačiji, želim da dam neki suport i mojim igračima. Naravno uz tu njemačku disciplinu, sad kažemo, znači da bude kako treba, ali neki kreativnost, da im dam slobodu, jednostavno da stojim iza njih i nakon 100 pogrešnih pasova. I mislim da me to krasi. A što se tiče to, da li mi iko rekao da ću biti dobar trener, da je neko u mene prepoznao ništa, moram vam reći da nije niko ništa. Jer mi na Balkanu smo ljudi koji ne volimo reći dobro je, ne volimo reći hvala, ne volimo reći pravi si, ne volimo pohvaliti, mi volimo iza leđa reći ma kakav on. Tako da nije mi niko ništa rekao, jednostavno sam se odlučio ja za taj put da mislim da mogu tu biti dobar i mi smo čudni malo na Balkanu, mi uspjeh ne možemo nikako podnijeti, neće ti tu niko reći hvala, dobar si, idi dalje, tako da
to je ono isključivo iz moje glave. To je v glavnem ona prva, vsi čakajo, da ne eno zgubiš, pa da reče, ja, pa saj smo vedeli, ne, ta ne more, ne, ta ne zna, ta nima pojma, 100%, kaj mlad je. 100%, 100%. En intermezzo tole ima zelo ven odrezala, kaj, ti mene upam, da ne vikaš slučajno. Pa dobro, ajde, dobro, okej. Ej, Navadil sam se, pa. ne, prosim, jaz tebe isto tikam, mislim Dobro, tako, pa normalno, ja, okej, to ker želim, da je čim bolj ono sproščeno, res noter, da okej, se okej, bomo zdaj šla tudi v une malo bolj provokativne Dobro, dele, tako da. dobro, Okej, dobro. jaz bi te tu vseeno vprašal, pač zdaj gremo naprej, ne, bi te vprašal, nekje sem zasledil, ampak vseeno tvoj glavni mentor je bil kdo? Mislim, Čiro Blažević mi je u nekim trenucima pomogao da, kad sam ključne trenutke u karijeri imao gdje da nastavim svoju karijeru, sam njega zvao i on mi je dao, nije mi nikad rekao tu trebaš ići, nego mi je dao jednostavno te neke riječi koje su u mojoj glavi rekli odmah top tu idem. Pa Ili si imao ti sam njega odprej poznal kje? A ne, bili smo na jednom simpozijum, ja i jedan novinar iz Jutarnjeg lista i onda, a znam da je Čiro iz Travnika, znam sve, ali nisam uspio nikako, nisam pomišljao da dođem do njega. I onda pričao sam s tim novinarom, pravio neki intervju od mene, pošto sam tad najmlađi trener u Evropi, bio 27 godina koji je vodio prvi tim. I onda je malo pričao, znaš, Čiro Blaž, ne znam, i onda malo poškodba desno koljeno, 28. godina, 28. treneri, iz Travnika obojica, znači sve su nekako, snimao sam film neki za njega VDR kad je Njemačka snimala o njegovim roditeljima u ratu u Bosni i Hercegovini, pa su mene zvali da budem on, pa sam išao na grob njegovih roditelja. Onda kad je to čovjek sve povezao, pa vi ste slični, ja moram vas dvojice spojiti. I on je bio tad trener u Zagrebu i bio sam tad baš prije na dan u Sloveniji. Slovenija, Bosna su igrali na Stožicama. To je prvi put da sam bio nekako u Sloveniji. I onda taj dan sam se spustio dole do Čire i dočekao me lijepo i baš smo imali lijepo druženje. Od tada mi je rekao, ti si moja briga, imaš nešto, imaš neku karizmu, imaš nešto što zrači iz tebe i pomoći ti. Tako smo razmijenili brojeve i nisam nikad ja to nešto iskorištavao, da sam se puno čuo s njim, da sam ga puno zvao. Inače imam tu veliku manu da jednostavno, ne da ne volim ljude zvat, nego sramota me nekog nazvat na telefon, neko nešto da mi treba. Ja se nikad u životu nisam ponudio nikome, u životu. Znači, jednostavno me sramota, ne znam što, ali možda je to samo poznanje što sam ga izgubio u Bosni. Ne znam. To boš zdaj spremenil po oddaji, boš ugotovil, da to ni sploh, ne sme biti problem. Ja, ali u Slovenija me malo promijenila što se tiče svit. Vjerujte mi, Slovenija mi je došla za samopoznanje, za neke stvari da mi nije sramota i to. Slovenci mi dali, vjerujte mi, mnogo. Vratili su me da budem jednostavno sretan čovjek, nasmijan i nikad nasmijaniji nisam bio nego u Sloveniji. Po teh rezultatih trenutno nimaš se kaj pritoževati. No? Čeprav smo malo govorili, da ste malo zanihali, ampak tudi do tega prijema, kako to izgleda vse v nogometu. Bi pa sam en intermezzo bi dal na tisto, kar smo se prej pogovarjali, ne? Da je res fenomen, da trenerji ne kličemo klube in se ponujamo, ne? Kar je v poslovnem svetu načeloma zelo normalno. In še to, ne, da normalno je v poslovnem svetu, da na 100% tisto, kar bomo mi prošnjo dali, ne, lahko računamo od 5 do 10% samo, da bo pozitivnih odgovorov. Kar pomeni, da mi pa niti jih kličemo, ne, in pa se pritožujemo, da nimamo kaj za delati. Ne. Tako malo šali, ampak tako pač neka raziskava je bila tudi na to temo delana in en pač psiholog in hkrati raziskovalec na tega ekonomskega dela, ne, je rekel, kako je to zanimiva zadeva. Ti si znan, da preskočimo v ta del, kjer si ti rad imaš novitete. Se pravi, vse, kar je novega v nogometu, nekako pride do tebe in ti želiš zelo hitro potem te stvari tudi uporabljati. Glede na to, da rečemo, da koliko je zdaj računalnik je star, ta prvi, ne, ko ni imel še monitorja, ampak sam 12 gumbov je bilo 40 let, kar pomeni, mi dva nismo iz digitalnega obdobja otroštva, ne, ampak zelo hitro si pa ti začel že, ne vem, 20 let nazaj z videoanalizami in potem samo dodajal stvari naprej. Od kje imaš ti to željo po novostih? Pa moja firma tad je se bavila web dizajnom, tad nekako i sklapanje nekih video stvari i od toga ima možda te šta je video, šta je slika. I 2006. godine
2007. mislim, nisam nigdje čuo da je neko se bavio time. Ja sam već tada pokušao neke za trenera svog koji je bio u članima da režem neke stvari, da mu pokažem, da mu vide igrači, da vidimo kako to izgleda. I mislim da je način na koji ja dolazim do svoje igre, do svoje filozofije, jako brzo dolazim u svim klubovima, jer ja uvijek kažem, ne volim puno filozofirati, ne volim puno crtati, ne volim puno pametovat, daj da ljudi to vidi na terenu. A to na terenu mogu za 5 sedmica napraviti pripremnog perioda sa puno slika, puno analiza i sa puno rada sa svojim nogometašima i grupno i individualno. Bez tih stvari, ja iz ove pomagala, jako teško ide. Jako teško ide. Tako da, stvarno što se tiče toga, 15-16 godina radim te videoanalize, uveo sam tu malo i psihologiju te videoanalize, uveo sam malo i muziku, šta znači Mozart kad svira u pozadini, koliko prije igrač i koliko može da primi informacija, šta znači, jednom sam testiranje napravio, pustiš 12 minuta analize bitnih stvari, ali samo ih pustiš. Onda se jedno napravio 12 minuta analize, zaustavljaš i nešto kažeš, a treći put sam napravio analizu gdje zaustaviš, pokažeš sliku, nacrtanu sliku, i posle te slike pošalješ u neku grupu da oni to još jednom sejfuju ovdje negdje backup. I vjerujte mi, ne možete ni zamisliti koja je razlika od ove prve, iste su analize, i od ove druge. Koliko su zapamtili, to je nenormalno. To vam štedi mjesec, 2, 3 posla. Ali s druge strane, ljudi neće da se tim bave zato što to uzma vrijeme. Ja sam znao do ponoć rati, od ujutru do 8 do navečer, do 12, do 1, do 2, do 3. Znači, ta analiza koja je na taj način napravljena, ona traje da praviš 12, 16, 18 sati, zavisi na kojim programima crtaš, šta odvajaš, koju muziku stavljaš dok nađeš sve te stvari, a ovu koju izdržeš za 2 sata izdržeš i ti dođeš s njom. Tako da, ali nikad nisam vrijeme brojao, uvijek mi je vrijeme bilo nebitno. Toliko sam i danas uživam u svom poslu i čini me sretnim kad vidim to na terenu da moji igrači to pokušavaju. Ne znam, evo danas smo imali jednu situaciju, ja njima jedno, oni drugo na terenu. I oni misle da je to okej, ali ja sam čovjek koji stop, njegu kaže, halo, dobro je to što vi radite, a nemoj da vidim to više da radite, jer hoćemo mi ovo da radimo. I to je taj coaching koji je vrlo bitan u tom svemu. Ampak kako si pa ti rečemo pol doživljal vse te spremembe tudi načina treniranja? Zdaj, ko smo mi da rekli, še ti v Nemčiji, se pravi, si treniral teki v krogu, sokolske vaje, če rečemo, ne, verjetno tisto strukturne ali igralne situacije, kjer samo v neki šabloni in potem veliko igre, kjer je bilo večinoma 11-11, na zdaj tam modern način treniranja, kjer je zelo veliko, se pravi, te fitnessa, priprave na trening, preventive, aktivacije do igralnih oblik, ki so verjetno tudi glavni sestavni del tudi tvojega treninga. Glede na to, da tudi Nemci v tem trenutku zelo veliko dajejo poudarka na ta del, pa verjetno se tudi ti malo na te stvari obračaš. Ma jeste, mislim, nije isto ni blizu fudbalu prije 10-20 godina i sada. Prije mogu svako fudbal igrati koji nije imao nikakve škole i ništa. Sada vam trebaju igrači koji su i brzi i izdržljivi, koji mogu 2-3 km u nekim sprintevima uraditi, igrači koji su pod pritiskom non stop, igrači koji nemaju prostora, igrači koji moraju primati informacije, 10-15 različitih taktičkih varijacija koji mora biti sposoban prenijeti na teren. Više to nije ajde igrat ćemo se mi malo fudbal gore dole i te stvari. Imaš uvijek individualaca kojim nećeš reći ništa, koji ćeš ga pustiti, ima talent da on radi šta on hoće. To je trenerova sposobnost da nađe takvog i to. Ja moram reći da sam, čim sam postao trener, ušao sam u jako velik rizik. Znači, uzeo sam u jako velik rizik, želim da probam nešto novo. Kao i dan danas, mnogo riskujem. Znači, nisam onaj da dobije neku informaciju, sačuvaj sa sebi da me strah je prenijeti. Ne, ja dobijem informaciju, obradim informaciju i momentalno ih stavljam u proces da vidim šta to izgleda. Analiziram je, stojim iza nje, odgovaram za nju, možeš me otjerati kad hoćeš, nikad nisam radio za ugovore i pare, znači otjeraj me odmah, ali stojim iza svojih ideja. Tako da 2011. je prva moja seniorska utakmica 3:0 Slavija, 27 godina, i tad sam završavao UEFA Pro diplomu i posle te godine sam bio glavni trener godinu dana u nogometnom klubu Travnika, najmlađi trener u ligi, u istoriji, danas sam ostao u istoriji najmlađi trener.
Odmah sam primjenjivao stvari neke koje sam dobio iz Holandije, na primjer. Njih mnogo cijeni, Portugalce, Holanđane, Njemce s druge strane. Kondicioni treninzi bez trčanja. I to je bilo sad prije 10 godina kad kažete to, a i sad znamo da neki treneri to ne Ne odustaju. brez teka, da ne bo kdo mislil, da se sam stoji. Znači, teče se, ampak se teče u igri. To je bilo ogromno, je to bilo, znaš, dođe predsjednik pa ti ništa ne radiš, pa ti malo treniraš, pa dođe onda direktor pa šta ti uopšte radiš, znači i tad sam kao mlad stojio iza svojih čvrsto ideja, vjerovao sam u to i radili smo sve stvari. Želio sam, jednostavno nisam imao vremena da odvajam neku kondiciju, trku, neku taktiku kako bi ja želio da moja ekipa izgleda. Ta komunikacija, ta povezava između tih igrača. Znate, prije je bilo 3 sedmice od anaerobno pa sprintevi, pa onda zadnju sedmicu radiš, kaže radimo sada malo taktiku. A prvenstvo počeo. Kako taktiku? Ja sam želio raditi odmah taktiku, u zagrijavanje taktiku, u razgovoru taktiku. Znači jednostavno od prvog do zadnjeg dana da je i trka i snaga, ali da igrač razmišlja o fudbalu. I od tada sam probao to i nikad nisam odustao od toga. Sad sam se, naravno, čovjek se samo izgrađiva tad kad radi ovaj posao. I ja tvrdim da nisam non stop imam klub, hvala Bogu, ne možeš to samo pročitati, naučiti, to moraš probati. Ja moram reći da sam jako puno stvari pogriješio, jer ne možeš drugačije. Meni nije imao ko u tom momentu reći, jer su tad u prvoj ligi svi radili na drugačiji način, ja sam radio na drugačiji. I jednostavno sam puno probavao, imao najmlađu ekipu u ligi, ostao u ligi sa najmlađom ekipom, s najmlađim budžetom, 5 mjeseci bez plate, igrači nemaju šta jest, ali smo mi ostali u ligi, znači napravili senzaciju jednog malog kluba. Tad sam igrao gegenpressing, visoki pressing, znači tad je to Jurgen Klopp radio u Dortmundu, znači tek je oko tim stvarima se pričalo, ja sam dosta pratio te njemačke riječi i onda čujem gegenpressing, a nemaš ti to gdje pročitati tad, nije to bilo tad, uzmeš ti knjigu, mi iz Bosne nismo mogli granicu preći, trebaju ti vize za sve, bio si jednostavno zatvoren, jednostavno si lovio informacije, onda ako dobiješ informaciju, zapišeš je sebi, praviš sebi sam šta je to gegenpressing, zašto je to dobro i zašto ne. I odmah sam probavao te stvari. I vi sad možete, znači ja to sad ne pričam, imaju neke video snimke nogometnog kluba Trani prije 10 godina, možete vidjeti da se to vidjelo i tada. I to je meni bilo i tad bitno da se nešto vidi. Kako so pa igravci spremali, glede na to, da so bili navajeni, ne vem, tok let samo tek v krogu, te v pripravljalne obdobja, pa potem te intervalni teki in potem te šprinti, pa šele po 14 dneh ali pa 3 tednih atletskih priprav, iti na žogo, ko si ti prvi dan jim dal žogo, pa že so morali razmišljati, ker največji problem smo ugotovili trenerji zaenkrat, da imajo v tem igravci, ko je ves čas neko taktično zahtevo, da imajo, ker v teku roko na srce ni potrebno veliko razmišljati. Ti pač imaš točko A, točko B, čas imaš in ti samo piči in to je to. Zdaj, ko imajo pa oni od prvega dneva, da morajo razmišljati taktične rešitve, kam so obrnjeni, kam tečejo, kam podajo, zakaj to, kje je to, je pa, kak si ti doživljal, rečemo, to spremembo? Nama koji smo igrali, koji smo prošli te teke, te maratonske trče, ti igrači su presretni kad nema toga. Ali s druge strane ne vjeruju treneru da se mogu spremiti na taj način. Jer ti si uz određenu štopercu, pištaljku, uz distance, ti si znao tačno gdje ćeš ekipu spremiti. Ali dođeš full spreman na prvo kolo i onda do zadnjeg kola tvoje ne da ide skala ovako, nego ti padaš zato što ti ekipa niti je uigrana. Jednostavno ideš prema dole. A uz ovaj način rada ti dobiješ ekipu taktički spremnu koja taktikom i timskom funkcijom nadokladi ti 20% manje spremi prva 4 kruga. Zato kroz sezonu ideš stalno prema gore. To je se nama sad, evo na primjer u Sloveniji desilo sad zadnju godinu, znači jako puno drugoligaških igrača, jako puno igrača koji je došlo i sad trebaš tu periodizaciju napraviti u neke 2-3 grupe. I mi u jednom momentu smo imali 7 poraza, ali nismo odustajali od plana naše periodizacije da želimo na kraju da budemo najbolji, najspremniji, najsvježiji. I mi smo na kraju bili prvi na tabeli zadnjih 10 kruga, nismo jednu utakmicu izgubili, imali smo i ekipu za to, ali smo jednostavno vjerovali u to nešto da se sve s loptom može to uraditi. Ja 2017. kad sam došao u Sloveniju i prve moje pripreme, kad sam radio u drugoj ligi,
tad su, ne znam, ti igrači su mi u jednom momentu šefi, jesu ovo u pripremi, šta je ovo, jel ovo, hoćemo li šta trčati, hoćemo li... Onda sam se malo zabrinuo, dolazim tu kod Tujicu, ovo ono, imam svoje neke ideje, vidim da nisu to prošli, ti igrači koji su tu, da li da se malo prilagodim? Rekao sam ne, ostajem pri tome što jesam, kakav jesam, imam svoj način rada, ili ću poginuti, ili ću biti ono, bit ću kako treba da budem. I posle godinu i pol dana s najmlađom ekipom redovno smo bili tad, bili smo prvi, najviše smo mogli u tim tranzicijama izdržati. U tom high intenzitetu smo mogli najviše izdržati. I to je ono što te razlikuje. Ali to je mnogo posla. To morate znati da je to 24 sata posla. Nije to samo uzmeš pištaljku, imaš dimenzije tamo 800-600 metara, 400 piramide, gore, dole, gas, tamo ga, vamo ga, ne trebaju ti ni GPS, ne trebaju ti ništa za to. Jer si imao si tabele za to kako spremiti, imao si sve. A ovaj način rada moraš sve znati, a ne mora se ništa poklopiti na početku, što smo rekli, fudbal je tako neizvjestan, sve top uradiš, na kraju sve negativno ispadne. Ok, zdaj vmes si ti omenil Nizozemsko, Portugalsko, Nemčijo. Ne, se pravi, da to so neke šole, ki tebi so ti blizu, ali pa je to si ti, kjer se ti najdeš v načinu treniranja, pa v načinu igranja. Sem blizu. Tako je, to su te neke 3 moje vodilje kroz život, a i kroz život zato što sam odrastao sam u Njemačkoj, Holandiju sam često isko, jer sam imao familiju, imao sam tetku tamo, bio sam u Ajaxu isto na jednom probnom treningu, a Portugalci su me oduševili, sam sa njima radio u Angoli. Tako da jednostavno su mi otvorili su mi neke ideje, a plus sam to sve nekako prilagodio na Balkan. Jer mi Balkanci smo ipak malo drugačiji od svih tih ljudi, ipak malo drugačije odrastemo, ipak malo drugačije gledamo te stvari i jednostavno sve te periodizacije koje sam izučio, koje sam primjenjivao, koje sam znao, imaš različite tipove igrača, imaš loše terene, ne može tebi teren 4x4, na primjer, 12 puta minutu uspjeti na lošem terenu, na dobrom terenu. Šta si ti onda napravio? Ti si gubio vrijeme vamo ako si to napravio. Znači ideš, prepišeš od nekog nešto, a vamo ti sve kontra iziđe. Tako da te 3 stvari su mi vodilje, ali ipak sam se uspio prilagoditi. Nisam trener koji copy-paste radi na nas, na mentalno i na one uslove koje imam. Ja, ampak rečemo, to razumem. Zdaj, mene zanima bolj, kaj je tisto, kar te je najbolj pritegnalo, se pravi, v teh nogometnih šolah ali pa načinih dela? Kaj je tisto? Igra s loptom definitivno. Igra s loptom definitivno da se sve kroz igralne oblike može raditi. Ja, na primjer, dinamičku tehniku treba i raditi, ali vjerujte mi, ja i radim 20% u treningu. Zato što mi ne volim kad igrač, to izgleda savršeno dinamička tehnika, ti kad on je staviš pupe i sve to izgleda savršeno, dubina, širina, centaršut. I čim mu staviš protivnika, to više ništa ne izlazi. Ali, znate, još uličnog fudbala nema, on je umro. Mi to htjeli priznati ili ne, on je umro. Evo, i po Sloveniji ima tako lijepi mali terena i kad prođem duša me moje boli da ne vidim jedno dijete da igra tu. Njega nema. I kako nadomjestiti sad to? A u školama fudbala ja znam i ovdje, pošto sam imao plan program rada od U7, U19, kad sam prvi put u radom je došao, da ja sam komplet to izbacio te stvari. Uveo sam uličnog fudbala. Htio sam da mi napravi 5 malih terenčića, samo od U8, U10 da dođem da se igri po tim malim terenima. To bio dio treninga. Da je to trening. Bez neki ti meni, ja tebi i staviš mu u pupu. I kad dođe kod mene u člane, gdje ja trebam napraviti rezultat, imidž, taktiku, dok ja njemu objasnim šta je to sve, on izgubi 5 lopti, 10 lopti, 20 lopti, ne mogu brzo proizvesti tog igrača, ne mogu ga brzo prodati, ne mogu ga brzo izložiti, ne mogu sa njim brzo napredovati, a vrijeme ide. Novac teče, klubovi hoće da zarade, hoće trenera koji može zaraditi i novac i mlado igrače zbaciti. To je danas fakt. Ampak zdaj, če malo provociram, Nizozemci so znani po tem, da imajo, ne vem, v prvem delu pač naredijo to pripravo, aktivacijo, in potem je obvezna dinamična tehnika 10-15 minut in potem grejo v igralne oblike. Tebe ta dinamična tehnika moti, ker Španci pa Portugalci, rečemo, pa te dinamične tehnike praktično ne delajo. Aktivacija, se pravi priprava in potem so igralne oblike praktično čez celoten trening. Vidi, nije ni kod Holanđana dinamička tehnika prisutna u svakom dijelu treninga. Ako gledate Holanđane koji napravi aktivaciju, zagrijavanje i tu dinamički, oni su prešli davno isto na igrice, na igralne oblike.
radite dinamičku tehniku, ali na primjer, evo ovako reću vam, zašto ne bi bila dinamična tehnika 4-1? Gdje isto imate neke pupe, ali imate jednog tog defensivnog igrača koji vam pravi pritisak, koji igra pozicionu neku igru i vi imate kraj sebe neke 2 i 3 rješenja koje morate u glavi. Znači, on su tu dinamičku tehniku malo prilagodili da mozak radi. Da nije to samo automatizam neki koji se neće desiti u utakmici zato što imaš 10.000 navijača, imaš novinar, imaš videokamere, imaš protivnika. Treba i raditi dinamičku tehniku da bi je doveo do savršenstva, naravno, ne osnovne elementarne stvari. Naravno i da je treba raditi. Ne treba od nje bježati, pogotovo u mladinskim uzrastima. Ali ja sam je, ne radim je toliko često koliko možda neki trener to forsira. Ja je ne forsiram. Ja volim više ovu igru gdje moj igrač mora donijeti odluku, mora donijeti rješenje, mora biti pod pritiskom i uvijek nekako stavljam neke džokere tu da nema samo jedno rješenje, da mi iz 3 jedno napravi rješenje, da jednostavno da razmišlja malo više, da bude jednostavno da ga glava boli posle utakmice, ne tijelo. Evo tako u nekom žargonu. Da ti reče, šefe, malo da opustimo. A? Da. Ok, zdaj, jaz bi preden gremo midva na tiste čist strokovne stvari, se pravi te tedenske plane, koliko ti delaš, kako izgleda tvoj delovni dan, bi se še pogovarjal, se pravi ta tujina, se pravi, zdaj malo sem bil že mogoče prej nasram, ne sem rekel, da ti si vse posod si kar postal tujec, ne. Jaz upam, da zdaj počas postal Slovenc, ne, glede na to, da imaš cilj tu živeti. Omenila smo Afriko tudi vmes, ne. Zakaj si se ti odločil za Afriko, da greš dol? Kaj je tebe, rečemo, pritegnalo? Ker se mi zdi, da trener je še nekako ta bližnji vzhod pa arabski svet jih pač še pritegne, ne, predvsem zaradi tega finančnega okoriščenja, ne. Ampak Afrika pa ni toliko velik, niti ni finančno toliko močna, ne. Zdaj sem še malo predodajo pogledal. Gledamo BDP Slovenije v primerjavi z Angolo je, ne vem, je 1 proti, ne vem, 15-krat je BDP per capita, ne, na človeka. Kaj je tebe pritegnalo, da ti greš v Angolo? Prva stvar je Gorica, koja me jako umorila, moram reći da je to moj pad bio najteži u trenerskoj karijeri. Ne kao trenera možda, nego više kao čovjeka. Tam si se največ pol naučil, ne? Tam sam se tako je, tamo sam se najviše naučio i stvarno sam zahvalan na tom iskustvu. Jednostavno neke stvari su mi se desile koje sam mislio u životu mi se ne mogu desiti. I onda sam imao jednu ponudu tu u Sloveniji prvoj ligi, imao sam 4 ponude za vani, ali u Bosni, dole u Angoli su 2 moja Bosanca radila, Dragan Jović i Selmović Nedžad, koji su dole 8 godina radili u najvećem klubu u Angoli, državnim klubu koji ima 100 miliona proračun. Tako da nije to onaj afrički klub koji mi znamo. To je ozbiljan, jako ozbiljan sportski kolektiv, najveći u Angoli. I njima je dole dosadilo i oni su me pozvali, ajde možeš nam doći tu pomoć da izborimo Ligu šampiona. Nismo nikako do sada uspjeli, to nam je sad, moramo to. I nama dole više dojadilo, ne možemo da ostaneš ti da preuzmeš to. A para je ogromna. Para je ogromna, ali nikad nisam gledao vjerujte mi, nikad ni dan danas nisam bio ne gledam pare, nisam bio, u tom momentu nisam gledao pare koje su bile fenomenalne, najveća lova koju sam u životu zaradio, nek sam jednostavno, idem sad iz drugog kuta ponovo malo pogledat situaciju, jednog trenera kojeg izuzetno cijenim i kao čovjeka mog kolegu, sveg toga, mogućnosti su velike dole, Angola, portugalski, neki novi jezik, nova kultura, da vidim šta je Afrika, jer uvijek ću nekad imati nekog Afričana u svojoj ekipi, da vidim jednostavno kako oni funkcioniraju, šta im treba, šta ne treba, znam da su jako specifični. Tako da sam se odlučio da odem dole i vjerujte mi, to je period života za 1,5 dana. Bili smo polufinale kupa, bili smo prvi na tabeli, igrali smo tu Afričku ligu šampiona, grupnu fazu, najtežu moguću grupu smo upali. I onda odjednom, kad trebaš biti šampion na kraju, osvojili smo super kup, trebamo kup osvojiti 3 titule, da imamo da je to baš top, dolazi moje vrijeme, sve porjedano, dolazi nesretna korona, ja 7 mjeseci nisam bio u kući, vratim se kući, zatvori državu i niko više nikad nije mogao godinu dana ući. I to je nekako ja bih rekao škoda, ali jako lijepo mi je dole bilo, jako lijepo. To je grad bio 11 miliona ljudi na moru,
neke stvari koje s nama Evropljama ne pojmljaju da se mogu desiti u Africi, desi, vjerujte, dole. Sve što je ovdje normalno, nenormalno, dole je kontra, tako da jedno jako lijepo iskustvo dole. I iskustvo sa njima rad, sa generalno... Otroci igrajo na ulici nogomet. To živi na ulici. To svi žive na ulici 24 sata. Zamislite vi sad imate 10 miliona stanovnika, 4 miliona djece, od 4 miliona djece 3 miliona djece svakodnevno turniraju i igraju na ulici. Pa ne možeš da ne nađeš dvojicu da ne volju. Znači ne možeš da ne nađeš. A mi smo imali stvarno što se tiče, nama su Portugalci iz Benfica, Lisabon, pošto govorno područje, njihovi koordinator, direktor, svi oni dole rade bolju lovu, zarađivaju dole nego u Benfica, Lisabon. Evo, sad možete misliti šta je to. I on drži školu fudbala dole koje izuzetno su posložili to. Imali smo svoj internat, 40 juniora, 40 kadeta, ženski fudbal, ženska odbojka, to je športsko društvo, jedno kompletno, svi su imali gdje spavati, gdje jest, privatne škole, fakultete, to je klub stvarno bio, predsjednik je bio general koji je studirao u Srbiji, oni vole nas, Jugoslovene, Angolce, oni imaju ulicu dole, od Tite ulicu. Nas je odvio jedan čovjek koji je Tito poslao dole da ulice, da pravi asfalte i tako. I oni nas strašno vole Jugoslovene. Više od Portugalaca koji su dole non stop, kojih ima dole, ne znam, 500.000. Ali on nas vole, cijeni nas kao radnike i stvarno nas, ne možete zamisliti da imate vi 1000 puta veću platu od pomoćnog trenera koji s vama radi u stafu i čovjeka nikad u životu neće iskazati u Bomoru veliko poštovanje, znači to ne možete doživjeti sem u Africi. A to je denar je sam za tujce, ni za domaćine. Tako je. To je tako odvojeno. I to je, znači, samo za tujce. Mi smo imali, kad imate trening, imate 50 osoba u terenu. Znači, imali smo svaki dan 25 na terenu, govorim na treningu, ne na utakmici. 25 mladih igrača koji su donosili lopte, koji su za ručak donosili lopte. Dobio su ručak i on su nama donosili na treningu lopte, 25 momaka. Plus 25 ljudi u stafu. Znači od doktora do fizioterapeuta. Znači mi kad idemo u Ligu šampiona, nas 50 ide u avionu. To je znači čitav hotel izbuken. Tako da je to stvarno veliki afrički klub. Nije to bilo kakav bio klub. I žao mi što se nije poklopila situacija da se ostane, da se jednostavno nastavi. Moj kolega je dole sve osvojio moguće. Najbolji trener u historiji tog kluba. I žao mi što se malo tako su sve izdešavalo. Isto tako Egipat koja je isto u Afriki, koji je skroz drugo nešto nego ovo dole. Druga jedna kultura, druga situacija. Jednostavno se moraš prilagođavati. I tu me ta Njemačka isto, navikao sam šta je biti tujci. Nisam čovjek koji dođe svoje pravila tu prospat, neko poštujem pravila države od takva kakva jesu i jednostavno moraš se prilagoditi tuđi jesu da bi te ljudi cijenili voli. Ampak tako rečemo, ko ti prideš v tujo državo, se ti prej pozanimaš, zdaj, tako, glede na to, da nisi več 3 leta trener, da imaš kar nekaj izkušenj, se pozanimaš glede teh kultur, kak je odnos, recimo sama ta hierarhija, predsedniki in vse ostalo, potem pa tudi odnos igralcev ali pa status igralcev, na kak način trenirajo. Ker če rečemo, greš ti v Severno Evropo, ko daš urni gor, pa rečeš, da je trening ob 11, bojo vsi pač 1 uro prej v klubu. Kak je pa pol, rečemo, to v Afriki izgledalo? Vjerujte mi sve. Mi smo zvali dole psihologe iz Evrope, neki u Srbiji koji su radili sa afričkim nekim ljudima da nam objasne njihove mentaliteti, kako ljudi funkcionišu i išli smo tamo u favele gdje žive da ih bolje upoznamo, da vidimo zašto su takvi kakvi jesu. Ja lično jako puno historije pročitam u zemlji gdje jesam, politička situacija kakva je, za koga ti ljudi glasuju, kakav je klub, zašto se bori, kakvi su navijači. Znači jednostavno moraš sve znati da bi mogu pravovremeno i pravu djelovati. Isto Egipat je skroz nešto drugo. Ja na primjer znači njemački moraš u 11 počinje trening minuta, ako zakasni leti sve, znači zapalit ću sve. Znači mi u 11 zakažemo trening u Egiptu, on starta u 2 sata. I tu nema huha, nema ti nešto razgrađivaš svoj autoritet tu. Ne, to nije mjesto da ti na takav način svoj autoritet pokazivaš. Ali vole na utakmici kad šakom pukneš, kad razvališ onu klupu, kad vidi ovih tribina da trener skače, da ima emocije. To oni obožavaju te stvari igrači.
Ali kad tu gradiš autoritet je njima top, što na primjer u Sloveniji nije. Znaš ti lupa top da reće da si budala hazna, bježe u Bosnu nazad. Ali dole obožavaju te stvari trenera koji ima tu vatru u sebi, jer su im igrači strašno vatrani, strašno emocija puno. To idu, vjerujte mi, na treningu i to 300 na sat. To su dueli da se ovako se zaglavom neka fatna kako su to dueli na treningu. Ali moraš znati te stvari da njima, mi smo jedno vrijeme, ne znam, zakažemo analizu neku u 12, pa ćemo odmah poslije analize ići na trening. To je znači najlakše nam je kontamo, tu su nam blizu, obuće kopačke i doće pola sata do terena. To je bilo najgore. Znači oni ne ponesu ništa sa sobom. On se vrati onda u hotel. Onda je gore to obavljaju svoje vjerske šta imaju. Pa dok se to obuče, pa dok to dođe. Pa to 2 sata traje. I onda ti kod terena stojiš sve spremio tamo 2 sata na terenu. Dok se malo ne prilagodiš, dok i ne skontaš kakvi su i te stvari, ne smiješ ti njima dirati te stvari. Pred utakmicu ti imaš sastanak, oni legnu dole da klanjaju, na primjer, da obavljaju svoje vjerske dužnosti. Ti u momentu da je najbitnija analiza, da je nešto najbitnije što ti imaš, ti se moraš zaustaviti. Znači, tebi je to bitno, a njima nebitno. Ti se moraš zaustaviti. I onda ti ostane još minuta, ti umjesto 5 iskrati na minutu. I ti moraš to opet nekako u toj minuti sprovesti te svoje ideje što imaš. Ne smiješ biti nekako tu lupat, šta to vi, vama nije stalo do fudbala. Jednostavno, ljudi drugačije gledaju život. Ja sam u Sloveniji, vjerujte mi, prvi pola godine imao problema. Neću reći, možda i sa bosanskim razmišljanjem na fudbal. Ili generalno, Slovenci malo drugačije doživljavaju poraze i pobjede nego mi na Balkanu, dole ispod Srbi, Hrvati. Mi drugačije malo gledamo fudbal jer su nama dole, kad si dole živiš, radiš, kad pobjediš, super si sve, kad izgubiš, pobiće ti svu familiju. Znači, ništa ne valja, katastrofa. A ovdje u Sloveniji nije. Ovdje u Sloveniji nije crno i bijelo, nego i sivo. Znači, moraš se normalno doći nasmijan, nema stresa, nema hu-ha, nema tu što ti, nas što je vedno ovo, sivo, što ne. ko zmagaš, nisi dober igral, pa ni bilo ok. I to, tako. Tako da i ovdje... Ko si pa zgubil, si pa itak slabo igral. Tako. I ovdje sam se morao jako puno prilagoditi, ali nisam želio izgubiti neke svoje osnovnu tu neku svoju energiju, svoj zamisao, svoje stvari, jer to neću nikad izgubiti. To bez toga, znači prestaću biti trener ako neko to smeta. Želim stvarno na treningu da gori zemlja oko sve, da sve gori živo, da date svoj maksimum i bez tog ne ide jednostavno. Ok, mi dva smo že kar v drugem polčasu, že na dobrih 5 minut, ne, hitro je. Hiter nama čas beži. Tako da bi jaz šel malo v ta zdaj, ta tvoja res to strast. Se pravi, zdaj, meni je zanimivo, ko se pogovarjam z ali igralci, ali trenerji, ali ostalimi, ne, ko spoznavaš, iz katerega okolja ali pa kaj vse je nekdo dal čez, ne, se pravi, življenjskega, izkušnje in to. Se mi zdi, da lažje potem razumem, zakaj on na nek način funkcionira na terenu ali pa v komunikaciji ali pa odkje vsa ta strast ali pa tista mirnost, ki jo nekateri imajo. Ne. Dajmo iti mogoče tako čisto, se pravi, rekla smo, da zelo blizu je ta nizozemski, portugalski, nemški, ampak v Sloveniji si se mogel prilagoditi v katerem delu predvsem? Ma mislim da je to generalno to ponašanje. Meni je svaki trening bio život. Drugačije sam gledao fudbal nego što se ovdje gleda. Ovdje nekima to malo sporedna stvar, malo igra, malo ok, ako zmagujem, ako sam 1-0 izgubio, ok, 1-0 je 1-0, ali si izgubio. Ja jednostavno tim stvarima se nisam mogao pomiriti. Ja sam čovjek fajter. Nisi spal 3 dni ostali, pa dobro, nismo tako slabo igrali. Tako, i hoćeš dovesti povećanje, traje to 15-20 dana. Ovdje je to bilo normalno, ekipu sklapaš 3 mjeseca. Jednostavno sve ide lagano, to ide. Ja sam učio, nema lagano, daj mi za dan ako mogu neke stvari riješiti da bude napredujem, da idem prema naprijed. Jer je to meni život, fudbal je život, to nije posao, to je strast. Jednostavno sam morao jako puno stvari promijeniti i u odnosu samim, u analizi, nisam više smio toliko direktan biti u nekim stvarima, jer vidim da su užaljeni non stop. A nije to bila, ja nisam čovjek ja za svoje igrače, vjerujte mi, živim. Znači, 24 sata, izgubio sam svoju familiju, znači, zbog tih stvari, ja sam previše energije dao
za svoje igrače. Živi. Moja soba sva i kancelarija i kuća je oblijepljena od Insta Scouta do njihovih slika. Jednostavno u tim momentima kad ustane mi neka kreacija, napadne šta s kim trebam razgovarati, o čemu, odakle, ima li curu, nema li. Vjerujte, periodizacija zavisi i ko ima aktivnu curu, nema. Ja vodim računa, ako ima aktivnu curu, ta cura više izlazi sa njim, više hoda, više ide na more, ta igrač mora malo underload, ne overload rad. Nažalost je tako da se ne povrijedio. Ja i o tom računa vodim. Jednostavno sam bio u nekim situacijama, mi u Bosni volimo direktno reći. A ovdje u Sloveniji više na fino, na okolo, na polako i to ide. U fudbalu nemaš jednostavno vremena za nekako polako. I morao sam nekako naći modus kako do igrača doći, da nisam po njima bio oštar, ko što oni misle, nek sam dobro namjeran, samo za dobro, borim se za tebe, da odeš negdje, da uzmeš lovu, Božji čovječe, da napraviš sebi život od toga. A svom klubu da zaradim neke pare, da napravim nešto. I polako sam našao sam neki modus kako napraviti, kako iskoučingovati svoje ideje, svoj temperament, svoju energiju i da dođem do tih igrača, da im uspijem jednostavno dati neke pozitivne moje stvari, a da znaju da nije to zlonamjerno, da je to top što trener misli o njima 24 sata i da je to stvarno dobro za njih. A imaš ti koga od zadnji, ko ti svetuje ta način coachinga, kako bi ti tudi funkcioniral, ali sam sebe večinoma analiziraš? Ja imam zadnjih 8 godina 2 svoje tutore, jedan iz Njemačke, jedan iz Holandije, koji ne mogu dati imena, koji su moji tutori, koji plaćam ih i financijski, nije to nešto puno. I imao sam dok sam bio u Angoli isto psihologa jednog svog isto iz Bosne i Hercegovine s kojim sam radio te neke stvari, odnos s ljudima, kako zapakirati neke stvari, kako upakovati neke stvari koje su jake, kako proći kroz neke momente utakmice, kako se ponašati od disanja do izraz lica, do poslije utakmice kad gubiš, kad je stres, kad jednostavno sve te nekako stvari sam uspio. Ja zato sam ošao u Angolu tu da imam vremena za te stvari. Ti kad si glavni trener nemaš vremena ni za šta. Znači ni za šta nemaš vremena. A dole sam imao stvarno i da učim i portugalski, imao sam profesorcu s kojim sam učio iz Srbije isto. I jednostavno imam uvijek nekih tim ljudi oko sebe s kojim razgovaram, pričam i plus moj staff ljudi koji je tu u klubu, ali vjerujte mi, jako je bitno da imaš nekog koji nije u emocijama, koji ne osjeti to stanje momentalno u klubu, koji je oko tebe, koji te gleda možda samo preko televizora i zna onakav kakav si. On će ti dati nekako drugačije mišljenje, možda bolje nek sve u tom momentu što mi razmišljamo. Jer ne nalazi se u vrtlogu, nego je pored vrtloga i gledate. Ti kad si u vrtlogu se vrtiš non stop. Jednostavno moraš izići iz tog vrtloga da bi sagledao pravu sliku i pravu situaciju svega toga. Če ni skrivnost, kaj to pomeni, da te opazujejo tudi na treningih, na sestankih, se pravi v teh nekih komunikacijah, ko imaš s trenerji in potem iz tega analizirate in ti svetujejo, in tu bi bilo boljše to in tu bi bilo boljše na nek drug način. Okay. Nekad tako je, nekad neke video audio snimke šaljem koji snimam svoje sastanke pred utakmicu, nekad kad imam sa trenerima sastanke na koji način i vodim te sastanke šaljem i kroz ove snimke prije sam ja snimao kamerama, normalno je snimalo treninge dronovima i ovo sad imamo te video kamere pa pošalješ link i da si pogledaju situaciju, jednostavno da ocjeni. A moram reći da nije to lagano imati neke tutore. Nije lako zato iz razloga, to su ljudi sa UEFA Pro diplomama, to su i treneri, to su vrhunski stručnjaci koji, zato što prvo je teško ego savlada, šta će meni ko reći? Znate, to je, šta će meni ko reći, ja sam najbolji, šta će on znat, nije tu, to pobijed, to je bol, to je ego svoj pobijed, to je bol. A isto tako, naravno da ne dam svakom pardona, znači spreman sam što se tiče struke ući sa svakim u fajt. Znači sa selektorom ne znam njemački, znači nije mi problem nikakav, ja znam šta znam i znam koliko umijem, ali isto tako jako bitne stvari sam napravio na sebi, prvo na sebi. Mislim da je najteži na sebi rad, najviše boli, najteže je to napraviti na sebi i da radim na tome. Ko dobiš kritiko, koliko časa rabiš, da jo predelaš, pa da jo lahko začneš realno kritično ocenjevati? Prije sam se crvenio, vjerujte mi, to je, sad je uzmem, ne obradim je ja odmah da je to šta, nego nije mi stanje mog duha, mog tijela mi ne pokaziva reakciju da trebam fajti s tim čovjekom. Hvala ti. Ne obradim je u tom momentu, ali za taj dan ili sutra dan je obradim.
ali nemam reakcije više, nemam stres odmah da hoću fight nešto, šta to ti, mi odmah uđemo, mi Bosanci, odmah bi se tuku. Znate kako bi, odmah flaše lete, stolovi lete, šta to ti znaš. Tako da, uspijevam i radim još na tome, vjerujte mi, još imam jako puno, ja kažem, posla na sebi, ali vrijedno radim na sebi, mislim da je to čovjek koji vidi da na sebi treba nešto raditi, već je zmagu, već je pobjedio. Tak lažje igralci tudi razumeš, ko mu reče, slab je bil sprejem, prepočasi si odigral. Ko on reče, pa kaj sem ga zadeval? Ti reče, pa kaj si ga zadeval, prepočasi je bilo. Na primjer, u Africi ne smijete igraču reći da je pogrešan faful. U Africi ne smijete kritikovati igrače, ne smijete mu video pokazati, zamržit ćete, nećete više pogledati. Zamislite sad, zato što su... Pravi, ni video analiz. Jeste, ali ja, ne loši. Ne smiješ reći, ne loši ti si zgrešil. I ne smiješ ga ispostaviti pred grupom. Zašto? Zato što oni žive u favelcama malim, gdje on 20-30 braća ima, sve to selo. To je non stop hecanje, non stop blamiranje neko, non stop je tu borba za život, ko će u WC smjet, ko će dobiti komad kruha, ko će... I ti njega ispostavljaš sad pred svima tu. Nema veze koliko je to dobro za njega. On ne može to isendati, on te prekriži, gotovo. Znači, ne možeš. Ja sam skonto u karijeri sam imao jednu situaciju sa afričkim igračem gdje sam mu nešto uzeo, dao drugom igraču, ali je to potpuno legitimno bilo. I morao sam to raditi zbog kluba, zbog svega. On sa mnom nije pričao pola godine. I pokušao sam objasniti, ne možeš mu objasniti. Ja sam za njega bio mrtav. Gotovo. Znači, gotovo. I to su jednostavno, ne znam, ako on šuta penale, nemoj mu uzmati penal. Znači, ja uzmem penal, ali si ga zaboravi. Možda 90% da ga više nećeš imati na tom nivou. Nema veze što je bolji od njega došao, što je veće ime, što je... Uzeo si mu nešto što je njegovo, što je on prije radio i on nema poštovanja prema tebi. Oni što imaju drugo, što je meni, na primjer, u Africi jako puno pomoglo, oni osjećaju čustva. Jer oni, strance koji ne razumiju to, osjećaju čustva njihova. A ja jesam emocionalan čovjek koji brzo me mogu skontati, jesi li dobar, nisi čovjek, to osjetite ljudi. Oni to jako brzo osjete. I mene su oni poslije 3 mjeseca sam ja vodio trening na polu portugalskom jeziku, zamislite kakav je to portugalski, poslije 3 mjeseca sam vodio sam trening, nijedna muha se nije čula, Dragan me poslije zove, on igrao Lig šampiona, ja nisam išao, trenirao sam u drugi ekipu, kada je toliko su zadovoljni s tobom bili, sve ste razumeli, pa šta su oni mene nisu ništa, nek se oni ubacivali, pomagali mi, poštovanje jedno zato što su osjetili emocije moje, da sam došao s tom dobrom namjerom dole. I on su tu, imaju strašnu tu inteligenciju, tu socijalnu i to, oni su tu strašni. Ok, zdaj gremo mi dva zdaj čist v tvoj strokovni del. Nam lahko zaupaš, kakšen je tvoj trenutni, rečemo, en trenažni tedenski cikl? Glede na to, da zdaj smo sredi sezone, recimo, da imamo mi dva nekje normalen teden, sobota tekma, ne? Kaj je po tekmi, rečemo, prva zadeva, ko jo narediš naslednji dan? Prvo zavisi je li utakmica u subotu navečer u 8:15 ili je popodne u 5 sati. Zašto to govorim? Ima li putovanja, nema li putovanja, je li kasno? Zato što igrači poslije utakmice koji kasno ne mogu spavati, jako teško zaspu, pošto su i uzbudili. Ja svakako ne spavam, ja sam blesav svakako, tako da i ne spavaju. I šta znači taj regeneracijski trening? On je perform, on ne znači ništa. Samo buđenje ujutru 9 sati je za njih stres flow. Znači, to nije ništa. I onda se ja bavim onda portugalskom periodizacijom. Sad, znači, imamo poslije, ako je, zavisi kad je tekma, jeste ta regeneracija plus overload za B i C tim, ovi koji nisu igrali, manje igrali, jeste regeneracija. Ako je kasno utakmica, onda je sutradan slobodan dan i onda je drugi dan kombinacija regeneracije. Znači, nije klasična regeneracija, nego i taktika. Šta to znači? Na primjer, šta znači i taktika? Drugi dan je tijelo najumornije, više nek prvi dan. I ti u taj drugi dan i ubacivaš u taktiku gdje glava baš nije kako treba, ali ubacivaš u jednostavnu taktičku igru, na primjer, pola terena igraju 10-6. 10 ovih koji je igralo, igra protiv 6 ovih koji nisu igrali. Ovima 6, oni imaju visoko intenzivni trening, je valja ispresingovati ovih 10, a ovih 10 radi, na primjer, iznošenje lopte, posjed lopte, kroz taktičke varijacije, nešto nismo na utakmici bili dobri, iznoše preko linije, iznoše ili drugim loptama ili nešto, imaju lakše zadeve i mogu to iznijeti. Umjesto onog trčanja 2 puta 8 minuta, umjesto intervalnog ili nekog preznojavanja klasičnog ili te neke stvari. Ubacimo i malo i taktike
glavu, da su odmah spremni za taj naredni trening. Znači, to je ta kombinacija portugalsko-nizozemske periodizacije. Medklic. Kako pa kontroliraš, rečemo ti, potem ta puls znotraj, ne? Ker nekje idealno bi bilo, zavraj, da imajo oni pulza nekje med 130, 150, 140 recimo, ne? Zavraj, ta 2 milimola, ki bi jih želeli dosegati, kako lahko ti v neki igralni obliki to kontroliraš? Za tiste, ko ne vejo, dajmo samo to še povedati, ne, tu je tisto idealno obdobje, kjer telo najhitreje se regenerira ali obnavlja, na eni strani, na drugi strani pa povečuje to kapilarno mrežo znotraj mišice, pravi, da tudi v periferijo pride več kisika lahko kasneje. Ne. Tako, da razgradi taj umor i to sve. Tako. Ja. Kako to kontroliraš? Znate kako, već su davno izišle dimenzije terena, broj igrača na odnosu i šta vam one daje kroz GPS-ove. Ja u jedno vrijeme kad nisam imao GPS-ova u klubovima, morao se biti Copperfield, morao se biti mađončar. I onda sam sreća imao te dimenzije terena, šta one daju, nisam mogao puno pogriješiti. Tako i za tu 10/5 imaš tačno koliko pretrče, koliko daje broj igrača i dimenzije terena ti određivaju komplet trenažni proces. I puls, intenzitet, akceleraciju, deceleraciju, potrošnju, one ti daju sve. Može to 5-10% biti odstupanja, ali one su faktički tu nešto i bez GPS-ova da je radiš. U Tuzla Cityu sam, na primjer, imao live GPS-ove sam radio i to si mogu, znači to si morao baš ti izlaziš, ti si već u crvenoj zoni, ti si u naranđastoj, ti više, ti manje. Ovdje trenutno nemamo te situacije, ali kroz ove, iz moje iskustvo, 12 godina bavljenjem tim igricama i to, vjerujte mi da danas smo neke opremenjave radili u nulu napravimo šta želimo kondicionalno na kojem nivou. Pa imaš pa tudi srčni utrip, se pravi heart rate monitoring, imaš tudi zraven ali ne? Sad smo naručili, evo sad mi je predsjednik, mislim da je realizirao situaciju da ćemo dobiti nove GPS-ove, gdje imamo heart rate isto, gdje ćemo se malo dignuti. Ja volim sve te stvari, ali vjerujte mi da bi mi trebalo jedno 15 ljudi u stafu, a imam samo 2, plus trener golmana, tako da... Prijema nazaj na stav, daj mi povej, se pravi, zdaj smo naredila, pripravila smo se, šla smo v začetek tedna, prijema v torek je verjetno najbolj intenziven trening. A imaš to vrh? Sreda najbolj intenzivan trening, zavisi šta želimo da dobijemo. Želimo li da dobijemo igralnu obliku 11-11 koji je ekstenzivni trajni trening da možemo duže nešto izdržati, ili želimo 7/7 da imamo, da se brže možemo oporaviti od nogometnih akcija, znači da brži oporavak, to je 7/7, 5/5, ili želimo high intensity trening 4/4, koji je visoko intenzivan, koji je non stop gas, koji jednostavno zahtjeva najviše potrošnje energije moguće. Ja moram reći da najviše radim sad trenutno na visokom intenzitetu. Reću vam jednu primjenjavu ovako iz iskustva, evo na kraju zadnje sezone. Mi smo mogli u početak priprava, kasno smo se sabrali to, mogli smo 12 minuta izdržati u nekom visokom presingu, u gasu, ukupno 12 minuta. I trebalo nam je 36 minuta da se oporavimo od toga. Znači, 36 minuta, 3 puta više nam je trebalo da se oporavi nego što možemo. Znači, uđete na primjer visoki presing, pa stanete u zonu, brojite se. 12 minuta smo mogli u visokom intenzitetu. Na kraju, kad sezona završila, smo mogli to isto da radimo 24 minute u visokom presingu i trebalo nam je 12 minuta da se odmorimo. To je ta progresija u periodizaciju šta sam ja želio. Ja znam za 2 godine šta želim, gdje želim da dođem. To je to, znači digli smo duplo da možemo više presinga, tranziciju po izboju lopti, sve te intenzivne stvari da možemo raditi 24 minute, ali da nam treba troduplo manje vremena da se regenerišemo za te stvari. Sad smo na jednom nivou ova nova grupa igrača. I sad govorim periodizaciju, zašto balkanska. Ima li i jedna periodizacija na svijetu, jednog stručnjaka, da je napisao periodizaciju treneru, šta kad izgubi 15 novih igrača kad uđe? Znači, tu ne postoji periodizacija na svijetu. A ostalo 6 ovih koji može to sve napraviti. Pa 5 ih dobiš u 5. krogu ko si u ligi. Tako. I sad, to se nama desilo sada. Zbog ogromnog iskustva kojeg imam, sad smo napravili 3 neke grupe. Mladinci i ovi koji su trenirali, jedna grupa diferencijska, ova overload grupa je ova što je bila sa nama tu, i ovi igrači koji dolaze su neka underload grupa. Imamo faktički
jedan trening, a ne sve za iste, za 3 vrste trenažnog programa. Znači, jedno su sad momentalno na 20 minuta high intensity-a, drugi su na 12, jedni su na 8. Na primjer, mladi igrače koji testosteron, hormon rasta, koji su, ne znam, reprezentativci, koji još rastu, koji se razvijaju, ne daj im overload trening. Jer ću ih polomiti. Jer ta djeca svakako su opterećena svojim roditeljima, menadžera koji guraju da individualno rade, više ne znaju ni šta radi. I oni dođu, oni su trujeni, oni su povrijeđeni ACL, povrijeđeni, oni su stalno utrujeni, jer nemaju djeca svježine. Jer misle da više rada, više će dobiti od djeteta, a nije to baš tako. I onda ja pokušavam nekako kroz to sve diferencirati te stvari. Tako da taj trening, overload trening, zavisi što želimo i u njega ugrađivamo taktiku. Na primjer, govorim sad, igramo 7-7 overload trening. Želim da budu moja ekipa u tom nekom, da se mogu što prije oporaviti, to je 4 puta 6 minuta, rećemo da je to tako. Sad 2 minute reset. Non stop je gas, brzi out, golman igra, znači sve. Šta hoću to taktički tu, na primjer, je taj trening, može se to prilagođavati. Želim da moji golmani što više igraju fudbala pod presingom, jer želim da igramo build up, želim da imaju non stop to, ne smiju nabiti nijednu loptu, želim da su non stop aktivni da igraju. To je broj 1. Broj 2, postavim takvu ekipu da imam 6 igrača još u polju, na primjer stavim 4 obrambena i 2 defenzivna ili ofenzivna vezna, 2 vezna, nebitno. Želim da što više pod pritiskom iznose loptu preko jedne zadane linije u određenim dimenzijama terena koji će mi dati određenu kondiciju, overload za taj trening. A ujedno i stavljam pod pritiskom da 150 puta iz build-upa, znači iziđu pod pritiskom, da mi iznesu loptu preko 2 zadnja vezna ili preko bočnih. Šta sam ja sad napravio sa tim treningom? Overload trening, kondicijski trening umjesto onih okolo trčanje 600, 400, 300, 200. Znači, funkcija timska, komunikacija između igrača, poziciona igra i taktički moment sam riješio posljed lopte 2 linije situaciono iznošenje pod pritiskom lopte. I zar imate sad pitam ja sam sebe, da li imaš ti vremena sad sve to razgraditi na 5 treninga? Kada? Nemaš. Jednostavno uradiš to sve u jednom treningu. Uradiš to u visokom intenzitetu i sve u jednom treningu. I poslije toga snimiš taj trening, taktičke stvari koje si rekao. Nemoj sad, ja ne volim ubijati igrače previše, ne volim filozofirati. Napravim 5 slikica koje su bitne iz moje filozofije. Ili sam htio nešto otkloniti neki problem. U tom treningu, overload treningu koji je bio, stavim 5 slikica nacrtanih, vrlo bitno nacrtanih, u grupu da oni vide šta sam želio. I tu dobijete taktiku, analizu, igrač koji razmišlja o tom, igruje se fudbal, nisi ga ubio nešto okolo trčanje i to je jednostavno taj način na koji ti napreduješ. Ja. Ali samo eno umestno vprašanje, verjetno se marsikdo bo tule vprašal, kaj zate pomeni overload trening? Overload trening je kondicijski trening gdje ti ideš preko svojih mogućnosti. Znači gdje ti rastrgaš određene stvari po mišiću, da naravno overload je nešto gdje ti napreduješ. Ako si non stop na underload, ti non stop na istom ostati. Mene su bile uvijek, ja prvo pitanje kod periodizacije, gdje je progresija? Gdje ja znam gdje ću biti za godinu dana u toj periodizaciji? Ali samo eno še vprašanje, pa bomo pošla nazaj. Se pravi, zate overload pomeni, da boš v laktat noter hodil, ne? Tako. Ja, se pravi, kako imaš pa interval, rečemo, v teh 7-7 ali pa 4-4? Kolikrat pa koliko dolgo se igra? Evo ovako ću, 7-7 trenutno smo mi, moja ekipa, na 4 puta 6 minuta sa 2 minute odmora. To je full gas, non stop 4 puta 6 minuta. Na ekstenzivno intervalno treningu, znači high intensity treningu, 4x4 smo trenutno 12 puta sa minutom i pol, 12 minuta odmora. Znači trenutno smo tu. Moja želja je da budemo na 12 puta 3 minute, ja mislim da bi... I onda dolazim, vidite sad, moja vizija trenerska, 11 po cijelom terenu. Ali kako da ja tu radim ako sam na 12 minuta presinga, 36 minuta odmora? Kako? Pa to je samoubistvo. Kako da ja tu radim ako sam na tog igram, na primjer, Evropu, a moja ekipa nema mi dovoljno igrača, kako da ja napadnem nekoga? Onda ne napadaš nikog, zojiš u zoni. Jednostavno, taktiku prilagođavaš mogućnostima svoga tima. Znači, gdje se manje trošiš i zabiraš te taktičke varijacije. I onda lagano rasteš ka rasteš. Ne mogu ja izabrati odmah visoki presing 11-11, moja ekipa ne može to izugrati. I ti 4 kola 3 izgubiš kaj ne valja trener.
polomio si ekipu, ne da ti ne valja ekipa. Ekipa ti u tom momentu nije to bila sazrela da radi to. Ja sad imam problem napraviti igru sa 15 novih igrača, kondiciju ne to i nemam puno igrača da izrotiram. Da izrotiram, ova igra 60, da spriječim te povrede. Ja sam zadnju polusezonu imao jednu povredu. Jedan ACL, jednu povredu u čitavoj polusezoni. Kroz taj proces rada. I tu je meni najbitnije da mi je moj igrač zdrav. Jer najgore i najskuplja stvar je kad igrač povrijeđen. I cilj mi je da radim na overloadu 4-4. A sad vidite sad ovo. Pak imaš, najrajše to treniraš potem v sredo, predvidevam, ali v torek. Za 4-4 super kompenzacija 72 sata do utakmice. Znači 3 dana. Za 7-7 super kompenzacija 48 sati. Za 11-11 super kompenzacija 24 sata. Sad imate sreda, subota, imate neutralni teden. Imate nedelja, petak, gdje su sve ti neutralni tedni. I vi kad skontate za 2 mjeseca možda uradite samo, evo sad mogu se nazad pomijeti, 3 puta uradili overload 4-4. I pošto su nam sad loši tereni, ako je blato i kiša, ne smiješ raditi high intensity trening, jer se puno podklizava, odu u lože i prepone, ne smiješ ga raditi. I onda dođe novembar, decembar, gdje je snijeg u Sloveniji i kakva periodizacija, tu je balkanska. Kako ja mogu doći u high intensity da mogu 3 minute da mi ekipa 11, kako? Imam ja želju za to. Ali ne mogu, nemamo pluća za to. V Sloveniji ni problem, imaš 3 hibridna igrišča, vsak klub tak, da lahko se trenira, kakor hoče. Da. I ja, vjerujte mi, živim zato da imam 2-3 godine jednu ekipu, 80% ekipce, da imam dobre terene i da jednostavno samo rastem, da to bude kako treba. Ok, v četrtek je potem kaj? Spuščaš? Četvrtak je sad underload. Underload. Da prijemo lahko super kompenzacijo, ne? Underload, na primjer, ako radite 4-4 u srijedu, tamo taj tjedan treba, ne smije, znači ide 11-11. Onda radite underload 11-11 da bi ekipu već pripremili za onaj tamo tjedan. Ako vam je 11-11 overload bio 36 minuta, underload minus pola oduzmete i stavite tu taktiku pripremu za protivnika. Znači protivnika. Meni najveći problem je u mojoj karijeri gdje prekide staviti. I kako mobilizirati Balkance da budu na prekidima 200% kao što su Njemci ili Italijani. Znači, to je nemoguće. To imam toliki izazov. To govoriš kak ne funkcionira 200% koncentracije na treningu. Nima koncentracije. Kad su prekinitve, ugasio se trening je konc tega. A isto tako s prekinitvama uzmeš jedan dio treninga pa ti malo duži se čini trening. I sad sam ja modul, malo sam primijenio to sad kad sam prošle pripreme, svaki dan po 5 minuta prekinitve. Svaki dan po 5 minuta. To na koncu treninga delaš? Obično na koncu ili izmed igre. Aha, okay. I to je u drugom dijelu smo dali, 7-8 golova iz prekida. Ne znam je li do toga, ali ispalo je dobro. I uvrstio sam malo neke, mi ne znam koliko ste upoznati, igramo igrice neke. Igramo igrice Lomosity za razvijanje malo mozga. Jel? Nije samo trening na treningu i evo već pola godine radim sa svojim igračima, svaki drugi dan skupno imamo tabele, tekmujemo Lomosity. To su igrice koje ti razvija mozak, kreativnost, reakcija, brzina, donošenje odluka. To je fudbal. I ti sad to vježbaš kroz neke igrice. Znate sami kad igrate neku igru koja vas negdje uzmete, bacite telefon pa nije to, je li tako? To isto tako pogrešite 3 pasa, više u 4 ne ulazite. Ili, na primjer, reakcije vježbate. Mi to trenutno radimo, možda je se i to nekako dobro pokazalo. Mislim da smo jedini u Sloveniji koji se tim stvarno bavimo, igramo igrice. Ali evo, pokušavam i to. Ampak to se na terenu igrate? Ne, to igramo u prostorima tu u kafiću ili u fitnessu, pred ogrevanje to. Aha. Tako da ima zanimljivosti. Ja, v glavnem, vse dejavnike je potrebno vključiti. To je najbolj zanimivo. Ne? Lahko si zelo dober kondicijsko pripravljen, pa če si slabo taktično, ti nič ne pomaga. Lahko si oboje dober naredil, pa če nimaš zgrajene dobrega ekipe, ki se čuti, ki je povezano, ti tudi nič ne pomaga. Ne? In je prav zanimivo, koliko faktorjev je znotraj vsega tega, ko pač vpliva. V Radomljah vi nimate fitnesa, ali ste ga zdaj že dobili?
Imamo odličan top fitness. A to ste zdaj na novo dobili? Zadnju na novo, zadnje leto, fenomenalan fitness i to nam je, mogu vam reći da nam je to, vidi se po igračima koliko nam je to donijelo. No, koliko ti tega uporabljaš? Je to dnevno pred treningom ali je Vsak to dan. individualno? Vsak dan. Imamo, zavisi da li je preventiva, da li je vežbe snage, da li je regeneracija, da li je aktivacija, da li je u biti, da li je skoro čitavo zagrijavanje smo sad zadnjih pola godine uvodili da sve uradimo u fitnessu. Tako da moram reći da nam je to jako, jako dobra stvar, taj fitness. Dao nam je neke druge dimenzije, druga organizacija treninga. Mi s čim imamo problem, šta bi ja još više volio, što na svijetu je normalna individualizacija svih stvari. Ajde, ja radim individualizaciju svoje periodizacije koliko mogu, ali vjerujte mi, glavni trener sa 2 pomoćnika, odnosno jednim kondicionim, jednim pomoćnikom, to je nevjerovatno koliko mi posla radimo. Evo, moji treneri, vjerujte mi da se ljudi ne skidaju 20 sati, onda i ja sam dosadni, u 10 navečer, u 12 navečer. Ja mislim, toliko sebe dajemo da damo jednostavno sve tim igračima. Ja nikad nisam bio čovjek da kažem, nije mi kupio predsjednik dron, nije mi dao kameru, ja odem to sam kupim. Ja odem sam na školovanje. Ja jednostavno mora biti to po PS-u sve da bude to na top nivou. Bez obzira gdje radim. Ja radim sad ovdje kod da za Real Madrid radim. Jednostavno takav sam. I očekujem to od mog stafa. Očekujem to od mojih igrača. Jednostavno živimo za njih i želim da nešto vrati. I najveća satisfakcija mi je kad kaže igrač, radujem se na trening idem s pjesmom. To je to. Nije opterećen. Želim da igraš, da uživaš u fudbalu. A da mi ostalo, mi svi sav klub da skrbimo za sve ostalo. Koliko imaš ti zdaj celotnega stafa? Si rekel, ti si kot glavni 2 pomočnika, trener vrtarjev. Nemoj me to pitati, sramota me ideš. Pa to što si nam... Smo že na 5 ljudi, lej. Kako 5? Imam ja, 1 pomoćnik, kondicijski i trener vrtarja. Ja, fizioterapeut. 1 fizioterapeut. Nemamo ni... I dođe 1 u pomoć, ali moj klub se stvarno, Radomlje se trudi, evo i predsjednik, privatan klub, stvarno da nam koliko je god moguće ulaže, da vrati nešto para tu i teška je borba za pare. Morate shvatiti gdje radi, ne treba kukat, treba raditi. Ja. Kje imaš pa ti še, rečemo, željo, da bi še želel imeti, rečemo, kaj bi te bilo nujno? Želel bi zagotovo imeti 2 pomočnika, ne? 100%. Ja bi, imao sam u drugom dijelu Uroša, on je bio drugi pomoćnik pa je otišao u drugi klub. Bio je samo 2 mjeseca, ali on mi je služio video scouting kad radimo, imaš pomoćnog trenera koji radi sve ostalo i on se bavi globalno video scoutingu i 1-2 pozicije. A on je se bavio, kažemo 6-5 bitnih igrača ili 11 najbitnijih igrača, individualno sve njegove izvadiš stvari, ne znam, rećemo sad Nukića i pošalješ mojim stoperima. Samo Nukića, ne ovo ostalo. To je ta individualizacija. I druga stvar, drugi pomoćnik, individualna analiza. Nije samo napraviti kolektivnu analizu. Individualna analiza svakog posameznika da pošalju, sa njim sjedneš, popričaš, to je to, da vidi on sam sebe bez grupe. Jer ne treba stalno udarati na svakog pred grupom. Neko voli da mu sam kažeš i bolje će to ispast 100 puta. Većinom vsi imajo rajš 1 na 1 tu. Ja nisam, vjerujte mi, moje analize nikad nisu bile da ubijem nekog, nikad nisu bile da izbacim nekog iz sastava, nikad nisu bile da osramotim nekog. Znači to je samo edukacija. Ja uvijek kažem, momci, ovo je samo edukacija. Ništa nije problem, ni pogrešne 100 pogrešnih pasova, samo želim da želite da učite. Ampak ok, zdaj se rekla smo, kaj bi želel, ne? Zdaj, 2 pomočnika, trener vrtarjev, zagotovo bi želel imeti video analitika, enega, če ne 2. Vidite, ako bi, kad bi mogu, dva normalno pomoćnika, da imam još jednog kondicijskog trenera koji će se isto i on baviti individualnim stvarima, ovaj će se brati kolektiv, ovaj individualni i regeneracija od povrijede, ovo što treba. 2-3 fizioterapeuta bi bilo dobro, da se što prije ekipa regeneriše od tih svih situacija. Evo, to je neki stav 7-8 ljudi, ali to je... Sam zdaj smo še pozabila, ne, se pravi, zagotovo videoanalitik, za statistiko tudi kaj, to ne rabiš? Statistiku većinoma ja radim, jer ja radim inače svoje analize grupne utakmica, zato što znam šta sam tražio na utakmici, znam šta sam trenirao i šta želim da ispostavim. Ja nikad nisam ispostavljao neke stvari koje nisam tražio.
tačno se zna šta smo htjeli, kako smo tu i analiziram. Zato ja te stvari analizu radim i jednostavno da znam i sa predsjednikom priča šta je bilo s menadžerima, s igračima, sa, ne znam, roditeljima, bilo kim, želim da sam ja u video analizi. Video analitičar treba vam svakako, ali to može uvijek jedan pomoćnik raditi. Znači, 2 pomoćnika mogu raditi video scouting, individualne ove stvari. 2 kondiciona trenera, to je 4, trener golman je 5 i, ne znam, 2 fizioterapeuta, to je već 7 ljudi. I nutricionista, psiholog, to stvari možete uvijek imati pored toga. To nemojte sad da ulazimo previše. Glava će nas zaboliti, ali ne možemo to imati, ali... Ampak to je na koncu, to je modern način, kako ti ustvariš igralca. Mene mogoče malo v Sloveniji moti to, da mi bi radi bili tisti, ki ustvarjamo igralca, ampak ves čas pa nam nekaj manjka za to, da bomo lahko konkretno ustvarili igralca. Ker verjetno finančno Slovenija ni tako močna, da bo zadržala kvalitetne igralce, lahko jih pa ustvarjamo zagotovo, tako kot pač kdorkoli drug. Ampak prvi predpogoj je, da imamo pogoje za to, da bomo ustvarjali stvari. Zdaj, glede te videoanalitike pa vsega tega. Zdaj, na eni strani govoriš ti o dronih, na drugi strani govorimo midva o VEO, ki ga klub tudi uporablja. Kaj zdaj ti več uporabljaš? Zdaj, to, da vemo, dron tebe verjetno pride zelo prav takrat, ko imaš neke moštvene skupinske taktike, ko gledaš od zgore, VEO pa kdaj ti pride prav? VEO koristimo svaki dan, bez obzira je li dron ili nije, zato što VEO uploaduje sve treninge, imaš live trening da još jednom pogledaš na sve situacije, od zagrijavanja do svega. Ja moram reći, imajo dostop do VEO-ta tudi? Nimaju dostop do te, zato što tu nekad mi crtamo neke bilješke, pravimo koji baš i nisu za njih i ne dajemo. Tistih lahko umejiš to. Zato što većinu taktičkih treninga, ono što ja želim da oni znaju, im pošaljem, tako radimo taktički trening u 2, 3 do 4 minute, im napravim sažetak toga i pošaljem im u grupu. Šta sam to ja želio, šta je point bio? To je ta manipulacija svojom ekipom. Gdje hoćeš, postaješ ono što želiš da postaneš. Ne ono gdje te drugi vide. I teško oni sebi nešto sami uvrste što i jest i nije, ali ja želim da oni izgledaju onako kako mi staff mislimo da trebaju da izgledaju. Zato im šaljemo informacije one koje mi želimo, ne da on sebi ustvaraju tu neke slike. A imaju sa instanta, imaju na instantu dostup, svaki igrač ima svoje utakmice, svoje ocjene, svoje, znači to, sve svoje akcije i tako. Mi imamo u Radomlju, kad sam tek došao 2017. sam htio stolp 7 metara dignuti iznad svih terena, jedvo sam se zato izborio što će ti stolp, jednostavno da s visine mogu pogledati stvari. I taj dron je idealan za te visine stvari. Tu vidiš, apsolutno vidiš sve. Ja kad sam prije 10 godina ganjao svoje video analitičare, trenere, da moraju na tribinama stajati što više, da imam u totalu. Ja vjerujte, kad mi dali da analizu napravim iz TV snimka, ja bi bio najveći anonim u svijetu. Ja nemam pojma. Ja ne znam ni šta gledam. Ja ne znam analizu. Ja kad vidim da neko pravi analizu svoje ekipe iz TV snimka, ja izaspem se odmah. Kako? Šta? Gdje vidiš ti ostale sve te igrače? Kompaktnost, nekompaktnost, tranzicije, gdje je bio ovaj, gdje je bio, mislim. Ja moram sve u totalu vidjeti. I meni je zato bitno da je trening u totalu, da je utakmica snimljena u totalu, da to nije sa instanta. I instant ima snimak i stavlja i to je bez veze. To je bez veze. Tu ne vidiš glavne taktičke stvari koje možeš upotrebiti, ih ne vidiš. Določene individualne še mogoče, ali pa, tako. Ali pa te, kot tokrat izpostavimo, te neke linije povezave, kdo s kom največ sodeluje, na kam igra, neke linije teka, to ja, ampak ok, dajmo iti v to, ker zdaj smo že pa zelo blizu tega, da ima tekmo odigrala, gremo v podaljške, Upam, da uživaš. Odlično je, hitro gre naprej. Ja. Kako izgleda, rečemo, en tvoj delovni dan potem, ko je normalen delovni dan? Ustajanje 6, pola 7, na stadion dođem 7, pola 8, 8, zavisi kakva je, jel zima, nije zavisi, uglavnom kad imamo treninge, ujutru kafica s trenerima, čisto onako opuštajući, jako puno. Kdaj ti moraju treneri priti? Isto tako, do 8 sati dođemo svi, čisto onako malo da se vidimo. Navečer većinu stvari preko linka, preko Whatsappa iskomuniciramo i za treninge, posle treninga, evo sad ćemo reći kako to ide. Ostanemo tu, napravimo kratak sastanak prvo sa fizioterapeutom, ko nije, šta ima, koga trebamo pripasti, koga ne treba, ko ima kakve probleme, s trenerima oko organizacije treninga,
pravljenje ekipa, gdje šta kako, onda prelazimo da li imaju igrači onda individualne neke ili analize, individualne fitness stvari, imaju tu take ball, igraju, stoni tenis igraju, da li ima lomositi igrice, vodi trener golmana, na primjer, onda neko radi neke kod masera masaža, prike neki sat vremena do treninga imamo razne aktivnosti sa tu. Da li ja imam neke individualne razgovore kojima se jako puno posvećujem svojim igračima, tu neku priču, druženje sa njima i tu jednostavno želim taj kontakt sa njima individualni. Mislim da je to ključ trenerskog. Ne igram sa njima igrice, ali imam ja te igrice, ja radim na tim stvarima kući, imam ja te igrice. Ja sam tu u Africi radio, puno sam igrao taj lomosti. Ne znam, dođete na neku igrici gdje ste 10. level, nisu to za glupane, ja kažem, igrice. Za 10. level onda mjeseci ne igram zato što sam sam ljut na sebe i onda moram sebe pobijeti da igram, da dođem do 16. levela i drago mi, uspio sam nešto, uspjela mi je glava brže to isprocesuirati neke stvari, neke boje, neke voziće, tako da nisu to loše stvari za trenere, za reakcije na utakmicama i tako. Mislio sam kao ta nogometni tenis, pa to je te iziva. Ne, to ne igram. Stalno sam nešto povrijeđen, tako da to Daj njima moraju pa igravci priti na klub? Oni isto dođu od 8 do pola 9, imaju zajtrk. Potem su onda te aktivnosti i onda po tim aktivnosti idemo zagrijavanje, da li na terenu ili unutra, idemo na trening. Po treningu nekad imamo analize, nekad nemamo, zavisi. Kako je biti, radni dan završi oko 1-2, zavisi. Oko 1 za njih. I onda mi, trener, ponovo sjednemo u kancelariju, je li bilo šta na treningu, bitno nije bilo, izanaliziramo taj dio dana, je li nam uspjelo to što smo željeli, ta tema na treningu, nije li, sjednemo, uradimo analizu tog treninga, slike tog treninga, šta treba da im pošaljemo, GPS podaci se obrade, da jednostavno dobijemo jednu grupnu sliku. Kad to sve odradimo, to sat, dva traje, neko to kući radi, neko to odavde radi, onda već imamo plan koji smo već ranije zacrtali, a sad napravimo neki strukturu tačno za sutrašnji trening, da li je to priprema iz naše vizije, iz analize, ili overload, underload, ili za protivnika, pravimo trening već za sutra i dogovaramo, onda ujutru u kratkim crtama se dogovorimo oko organizacije tog samog treninga. Daj ti zapušćaš ponavadi klub? Vidite, ja sam prije bio ovako prava jedna budala, ujutru sam dolazio u 8 i u 9, 10 sam izlazio. Znam iz Gorice da sam dolazio u 8, u 10 navečer sam izlazio u kancelariji svaki dan. I moram reći da to nije ni to dobar način, da nije to zato što sam u tom momentu izgubio sebe, izgubiš onu pravu energiju, previše upadneš u to. Sad napravim nekako 2 poluvremena, tu sam u klubu nekad do 5, nekad do 3, nekad do 2, nekad do 7, zavisi kako kada. Drugo odem onda na jednu kaficu ili odem lagano do kuće, napravim sebi kaficu, malo TV, sat vremena se resetujem i onda kući ponovo odlazim u drugo poluvreme i kući malo sa mirom radim neke stvari ili između toga odem s nekim kolegom na kafu i to. Znači jednostavno sam one stvari kad smo pričali o sebi rad, puno sam više nasmijan, puno više energije imam kako sam našao malo slobodnog vremena iza sebe. Kako sam ispao malo, ja sam bio, vjerujte mi, 15-16 godina, zadnje 2 godine sam se malo normalizirao, previše je to bilo za mene, za organizam, 17-18 sati, spavam, sanjam, nosam, slikam, sve sam radi. Nema veze koliki je stav, to sve mora biti nereno, sve mora biti top, sve mora biti nadstavno. Jednostavno sam se malo sad posložio i našao vrijeme za sebe, za svoj život malo i primijetio sam, puno sam bolji i energičniji za svoje igrače i za sve ostalo. Pa, kao pa svoja rekreacija, svoje zdravlje? Idem na fitness 3 puta tjedno, imamo tu i fitnessa, ali ne idem ovdje, želim da malo promijenim okolje, tu u Ljubljanu idem, bavim se malo fitnessom, ništa specijalno, sad sam malo na nekoj dijeti da se čistim, pre 2 dana pred tekmu pazim šta ću jest, da nije puno slatkore, da bolje mi glava radi, da sam imam neke rituale svoje isto te kad je utakmica, tako da jednostavno glava mi mora 300 na sat pucat da donesem prave odluke. Nam lahko zaupaš te rituale ali so skrivnost? Pa imam neke svoje, volim svoj mir. Znači, ne volim da me zovu ni trener, ni prijesnik, ni direktor. Znači, to je na dan tekme, ali že en dan prej? Na dan tekme. Znači, volim da me stvarno niko ne dira. Jednostavno nemoj me ništa pitati. Da je ne znam koliko, nemoj me pitati zato što sam toliko, imam informacije iz tog tjedna. Toliko informacija mi struji kroz glavu. Jednostavno tražim filter
da taj dan pred tekmu budem top za igračima u 5 minuta, da im sve kažem šta je najbitnije, ne da im nešto sad ja filozofiram tu. I tu tražim mir, puno gledam motivacionih filmova, motivacionih klipova, motivacione muzike neke slušam koje mi daje tu kad uđem u slačionicu, jednostavno da zračim od pozitive, da zračim od vjere da možemo pobijeti svakoga. I kažu da sam dobar motivator i to mi je ono, to mi je to. Pa to je ta unutrašnja energija koju želim da prenesem na svoje igrače kad iziđem na teren 10 minuta, hoću da je 3-0, da ne znam da igram protiv Real Madrida, što nema veze. Na kraju primiš 5, opet je dobro, ali daj da vidimo da smo imali tu želju, taj nagon, da se ne bojimo nikoga. I vidite, Radomlje je mal klub, ali za pola godine napraviš imidž, rezultat, igru. I od 8 igrača ti odje na bolje 3 prodaš za ozbiljne novce. Znači, ja ne znam zadnjih 10 godina koja ekipa je se borila za opstanak kad te stvari sve napravila. Ali to stav, ti ljudi, čuje, to mora živjeti za klub i živjeti za grb za koji radiš. Ja. Imaš ti potem, glede na to, da je stok dinamičen, energičen, imaš kakšne vaje za umirjanje tudi? Delaš kakšne dihalne vaje? Ali kaj, meditacija, muzika me isto strašno tu. Disanje je čudo. Tako nekad se smiju ljudi kad to duboko disanje. Imate svi na iPhone-u, satoma imamo to disanje, pa ti javi, ide 1 minutu se prodiši malo, da malo dođeš sebi, vidiš da nisi normalan. Pa mi to samo prebacimo. Vjerujte mi, te stvari su čudo su. Imam još, previše sam ja u nekim stvarima i previše želim, previše motivacije možda. Imaš kak poseben režim dihanja tudi, če nam lahko zaupaš? Zavisi po sekundama. Nemam režim, imam nekad duže dihanje, nekad duže zaustavljanje zraka, nekad malo manje. U biti, zavisi kako sam napit, kako se osjećam u tom trenutcima. Volim prirodu, ja sam čovjek koji obožava prirodu, na primjer. Ja Sloveniju obožavam, nema gdje nisam bio i volim šetat, Slovenija je za mene što se tiče toga, pored moje Bosne, ako mogu tako reći, najljepša zemlja na svijetu. Znači, priroda je isto, tu se regeneriramo ono baš pravo. Ok. Zdaj, glede na to, ko si rekel, 8 igralcev je šlo na boljše, 3 v neke zelo resne klube. Kaj ti gledaš, rečemo, pa jaz sem že prej malo tudi načel to temo. V Sloveniji, kaki so igralci, ali pa ne vem, družba verjetno, ker družba zelo fejst vpliva na to potem, da imajo igralci ali omejitve takšne ali pa drugačne, zato da se ne razvijajo, ali pa kaj bi mi ne počeli za to, da bi se lahko boljše razvili, ali pa da bi več jih imeli razviti. Zdaj, kot sam intermezzo tim še dal, ni še v zuniji oddaja v tem času, ko midva tole snemamo, jaz sem zdaj snemal Dadota Stevanovića tudi, in je rekel, da v njegovi generaciji je bilo en kup dobrih igralcev, tako kot on, ampak na koncu je ugotovil, da je samo on več ali manj iz te generacije naredil neko zelo dobro nogometno kariero. En problem zagotovo to, da ta liga U19 pri nas, in potem je zelo velik preskok v člansko konkurenco. Zdaj, glede na to, da si rekel, da se vključuješ, tudi da te zanimajo, se pravi, procesi, mladi, prehodi in tako naprej, da imate vi nek režim že te mlade igralce tudi vključevanja, pa rečemo, da se bo naslednjo leto še spremenilo z ligo U19, ki bo samostojna, pa bojo lahko nekateri starejši tudi igralci noter zraven igrali, ampak vseeno, kje vidiš ti še prostora v Sloveniji, da bi lahko mi več mladih igralcev proizvedli? Mislim, ja se jako puno bavim, možda nije to moje pravo u tuđoj državi da ovo što dajem svoje komentare neke, ali evo, čisto ako mogu pomoći svom klubu, drago mi je da nešto nađemo. Znači, jako puno razmišljam, znam kakve su družine ovdje, znam da je dosta mirniji život, dosta sigurniji život nego u ovim dole državama. Dosta na jedan ljepši način djeca odrastaju, gdje je najbitnija škola, gdje možeš naći 10 poslova i gdje ne do Bog da te neko užali da ideš pješke na trening po kiši, da znojem se vraćaš kući, da se hladan piješ vode, da neke te stvari gdje imaš mala država, a puno klubova koji želi igrači, jako puno možnosti da napustiš ti svoj klub, da ocjenivaš svoje treneri, svoj klub i sad ćete vidjeti da pola igrača ti u 19 promijenilo je 3 kluba dok nije došlo do te stvari. Kako tu mentalitetu, kako da su oni ti ratnici, da žele, da su spremni na kritike. Ja imam u svom klubu, sam 2017. napravio pravan program treniranja od U7 do U19
I to nije to plan opširni, da kažemo to godište radi, to ne. Nego svaki dan, svaki tjedan šta koji trener radi, to je se moralo, svi treninzi slat, na primjer, kad sam radio 2017. i 2018. moralo se analizirati, da vidim jesu li oni bili u tom planu, kako su se rukovodili. Plan nije samo plan, rukovođenje plana, analiza plana. Jesmo li to mi dobro uradili, nismo to uradili. I sad se vrat na ovaj odnos mental. Kako ja imam malo bosansku glavu, pokušavam malo biti Slovenac pod navodnim znacima. Da nisam toliko grub prema toj djeci, ali da i naučim kad dođu u člane da to nije ok, to se podrazumijeva. Jer svaki klub ovdje stavi 10 mladinaca u člane samo da bi oni bili tu, da bi zadovoljili menadžere, da bi zadovoljili roditelje, da bi imali neku vrijednost, a od tih 10 možda ne vrijedi ni jedan. I stvaramo nerealnu sliku te djece. Ubijamo tu djecu bez veze. Ja sam sad, na primjer, 8 mladinaca sa mnom počeo pripreme i dajem im, stvarno hoću top odnos sa njima, da se osjećaju top, da od sve, ali nemojte se zajebavati. Ovdje ste zato što morate da zaslužite. Ovdje ste zato što ćete slušati navodila i što ćete uspjeti da vas naučim šta je kritika, da mi se ne okrenete tati, mami i menadžer da kaže trener me ne voli, nego ne, da kažeš trener ima prvo hoće od mene nešto da napravi. Ovdje bježe momci, bježe igrači od kritike, od boljih stvari, bježe jer imaju gdje pobjeći, jer čekaju ih 5 drugih klubova, mali bazen na puno krokodila. Znači, jedva čekaju da negdje pobjegne. Ja sam sad imao situaciju, ne znam, jedno naše dijete iz Mladinaca koji je došao, njemu se podrazumijeva da učlani, ima neki talent, fin, sad je postao reprezentativac, super došao, on nije jednu utakmicu pretesku, on je ušao s klupe, on se zagrijava, ja vidim nos do poda. Znači, nos do poda. Ima 17 godina. I to mene ubi. Kako ću ja sad da ne reagujem na prvu svoj bosanski način, da ne jebem sve po spisku, da ne izvrćem sve tamo, moram sad se fino prilagoditi. Ok, završila utakmica, ja sportskom direktoru napišite mu poruku da više ne treba dolaziti. Zahvalite mu se. Ne treba dolaziti. Odmah je klub, joj, rat, menadžer, ovo, ono. Ne zanima me. Ne možeš sa mnom ni pričati. Znači, ne treba dolaziti, sad je član mladinski opet i sad ću ga opet u jednom momentu pozvati. Sad je dao, posle tog perioda, dao je 4 gola sad kad je počeo, postao je reprezentativac. Možda mu je to dobro došlo. Što ga nisam mazio, što ga nismo non stop svi mazili. Pa hajmo i naučiti. Nije moje, ne da ja njega obožujem ga, ali želim da na njemu radi kad ode u tujinu, da vidi šta je profesionalizam. Kad ti trener kaže to, isto da ti je Bog rekao, igraš za lovu, nema ljutine, nema ti užaljen, pa prije ćeš se vratiti nek što si očuo. Znači, želim jednostavno da im pokušam naučiti šta je life. Da bez borbe, bez žrtve nema života. I to malo mi zamjere ljudi, možda i u klubu trenutno, vodim neki fajt sa njima o tim stvari. Ne razumijem još dovoljno da želim dobrobit i slovenskom fudbalu i tim igračima. Jer samo takvog igrača koji prevalči to, kažu, muda na terenu. Taki nam trebaju slovenski reprezentativci. Muda na terenu koji se želi žrtvovati, koji želi da napravi nešto u svom životu. Ampak meni je zanimivo to, kar si zdaj rekel, ne, ker jaz imel zelo podobne zgodbe, da ravno tiste igralce, ki sem jih stradal, rečemo 3, 4, 5, tudi 6 tekem so sedeli na klopi, ne, da tisti so imeli, če so zdržali ta del, če so se sfajtali, ne, so potem imeli lahko zelo lepe karijere. Mi je pa tu tako, ko diskutiramo, ne, ves čas se nam zdaj v oddaji pojavlja, ali govoriš z igralci, ki so starejši, ne, koliko so mladi, zdaj že občutljivi, pa nobenega nič ne zanima, pa na tak način. Ne. Na drugi strani pa, se pravi, ta trenerski del, da ves čas mi zdaj iščemo tudi rešitev, na kakšen način bomo njih motivirali za to, da bojo oni boljši. Ne. Je pa zagotovo to, da Slovenija, grd rečeno, ne, ali pa hvala Bogu, da je tako, no, da imamo socialno zelo dobro državo. Ne. Ampak je pa slabo, ker jaz iz mojih trenerskih izkušenj isto, ne, tisti igralci, ki so prihajali iz socialno šibkejših družin, so veliko več se borili, pa fajtali, pa hoteli dokazati, da so vredni. Imaš ti tudi podobne take izkušnje potem? To dobro ste rekli, to ste fenomenalno. Ja sad razmišljam, ne želim da pametujem, kako jednu socijalnu državu gdje je socijalna integracija tako jaka,
integrirati to u klub i napraviti neki ili NZS, ne znam, neki plan mentalni kako za 8 do 12 godina, ko što su Belgijanci, Njemci napravili svoj plan, kako promijeniti to kad ti od U15 staviš jednog igrača na klupu, tebe nazove predsjednik menadžera, menadžer predsjednika i smijeni tebe kao trenera. On je potencijal, kaže. Znači, u tom jednom... Ti ne veš kaj je to dobro, pa kaj je slabo. Sad, u tom jednom planu ne može učestvovati jedan klub, ne može učestvovati jedan čovjek, ne može biti predsjednik. Mora čitava organizacija, čitavo društvo. Znači, klub, sistem, ljudi koji rukovode, roditelji, sastanci, neka ih roditelji mazi, ali mi vas jer fudbal nije socijala. Fudbal je rat, fudbal je okrut, fudbal je sve ono najgore što mi vidimo, samo što je dobro, kako igraju na 11. Kako sad to napraviti? Ja ne znam. Isto tako, ja bi volio da kod mene, na primjer, u člane dolaze mladinski igrači koji mogu puno više informacija primiti, taktički. Da mu ja dam 5, 10, moje ekipe za jednu utakmicu mogu 4 formacije promijeniti. To ja želim. Želim da mogu primiti analize, 2, 3, individualne analize, protivničke analize, da im nije glava vuka, da oni zaborave gdje su bili. Oni ne mogu informacije, zablokiraju. I još ako je užaljen, pa šta vi imate, onda nemate onda ništa. Onda ne, znači imate probleme i tehničke, i taktičke, i psihološke, i svega. Ok, zdaj bomo tako rekla, kaj bi pol ti v tem momentu, rečemo, svetoval igralcem, mladim igralcem, to govorimo, ne vem, zdaj, ne glede na starost, tisti, ki lahko razumejo, česa se ne lotijo za to, da bojo lahko igrali nek kvaliteten nogomet ali pa da bo enkrat igrali na nekem top nivoju, kje so njihove največje pasti, rečemo, ali pa tisto, kar jih bo najbolj omejevalo v razvoju? Ja, kad bi mogao ovoj djecu od 8 do 10 godina, ja bi im samo tjerao da igraju mali fudbal ispred zgrada. I to išao bi obilazio oko Policajca da vidim izlazi fudbal igra. Vjerujte mi, tu kad bazu dobiju, znači tu dobiju da varaju, da pobjeđuju, da izgube, da igraju da s manje igrača, s više igrača, sa visokim, sa starijim, sa manjim. Naučuje se tept, udarat. Znači tu će oni sve naučiti, tu bazu. I onda nek dođu u klubove pa ćemo mi dalje doraditi neke situacije. A definitivno svaki igrač mora živjeti svoju zgodbu. Ne možeš malo hoću školu, malo curu, malo hoću izlaziti, malo ću fudbal, jednostavno to ne ide. Moraš biti posvećen, moraš živjeti fudbal. I tada, ako nisi u pravoj sredini, džabati sve. Ako nemaš pravi sistem, pravi klub, pravog trenera da te usmjeri, pravog menadžera, znači džabati opet sve. Ali definitivno je to veliko odricanje i puno rada, ne samo na treningu, nek puno i kući rada, puno razgibavanja, puno nekih stvari koje nisu vezane za da ti moraš individualnog trenera ima da ti radiš. Da ti ne moraš ići u tetan da bi dizao tegove da bi ti nešto radio. Znači, puno nekih stvari imaju, ali ne krivim ja djecu ni za što, vjerujte mi, ja samo nas trenere krivim. Mi smo najgori na svijetu kad ne dajemo prave informacije našoj djeci šta treba da radi, ako ih ne usmjeravamo, ako im jednostavno nismo suport, ne samo na terenu. Mi smo njima treneri, vjerujte mi, više možemo sa njima napraviti nego roditelji. Ja kažem, do nas trenera je mnogo. Ako neću reći najviše, ali do nas je jako puno. A onda sad kad nas gledate u Sloveniji, trener koji zarađiva manje od kamionđije, onda kaže šta će tom treneru reći. Onaj što vozi kamion, onaj što radi pločice, rigips, onaj što tamo radi asfalt, on ima više nek trener koji treba napravi i ličnost, i trener, i igrača, i treba sve, on radi za 1000 eura. I kako sad to? Ne može on kako će on svoju familiju? Će dobi 1000 euro, to moramo reći. reći. Će dobi to. Nema 13, nema 14, ima bolovanje, nema, znači, kako će on biti posvećen svom poslu? Znači, onda dolazimo u neku drugu, treba shvatiti to drugo. I onda dođeš u jednu pad situaciju i onda kaže niko ništa neće da promijeni. Ali treba opet naći neku, može se uvijek, svaka država može napraviti bolje. Kaj bi pa staršem rekel na tem mestu? Samo se nemojte pečati. Nemojte dirati dijete, dovedite ga i nemojte ga ni dovesti na trening. Bježite. Kupite mu kopačke, suplemente, vitamine, da ima fino za obuć, da ima fino da jede, da ruča i ne dirajte ga, opremu mu kupi i ne diraj ga nikako. Ne priča sa njim, ne dolazi na utakmice, ništa. Ja sam svom tati zabranio da dolazi na utakmice. Znači nije mi smio nikad doći na utakmicu.
pa pobrati vse telefone pa računalnike. Ma, Pa jih pa ven to, odneti. znači to je noro, to je. Ne, ako hoće dobrobit svoje, imate vi dobri roditelja, vjerujte, imate roditelja top, Ne, top, sej, top. da ne bo Ali pomote, vse je ok, ampak tako, ja, i tu so igrača i neki limiti roditelja, so vedno, ne. tako. Ja Jaz bi mislim da tudi i tu, čisto zaključku, kaj bomo počasi, zdaj smo že v drugem delu podaljška, ne. Bi te jaz še vsem vmesil, zdaj v tej diskusiji si omenil, jaz bi želel igrati več sistemov v eni tekmi. A ne. Zdaj, če govorimo midva o sistemu igre, pa o modelu igre, ti to, na kak način ti to ločiš? Prvo, da mogoče gremo tako, da bojo ostali tudi razumeli. vidite, sistem je ono brojčano što kažemo, 3-5-2, 3-4-3, 4-2, 3-1, 4-3-3, to je brojčano. A model igre je kako ja želim, koji su moji principi i podprincipi u tim modelima. Na primjer, moja ekipa trenutno, bez obzira što smo se sastali u 2 mjeseca, igra 4 sistema, prošle polusezone smo 5 igrali. Evo vidite, ne znam, Evrijera je izjavio da smo taktički najperfektnija ekipa lige, da nevjerovatno brzo mijenjamo sistem. Znači čovjek je to vidio, igra na najvećem nivou, ali naši principi i podsub neki principi ostaju isti. Šta želimo u posjedu, šta želimo u posjedu lopte, samo su sa drugačijim balansima, sa drugačijim defenzivnom igrom i drugačijim napadanjem. Znači, i onda ja ne pravim filozofiju sad od ti neki, izluđivam igrače, ovdje moraš ovdje ovo, nadstavi 100, oni ne znaju ni jednu formaciju više igrati. Ja to vrlo jednostavno razložim, u vrlo jednostavnim crticama, ja sebi napravim komplikovan, a njima, vjerujte mi, u 5 riječi. I oni znaju gdje goni, što kažu. I to je najbitnija stvar kod toga svega. Ja kažem, trening će svako napraviti. Periodizaciju će propisati svako. Coachingovat ljude, model, viziju, klub, igrače, to je ključ svega. Znači, to je ključ. Pa dobiš ti vprašanje, tako se pravi, ko ti greš iz sistema, ne vem, 4-4-2, v tale tvoj odzadji, ko imaš 4-3-1-2, ne, ali 4-3-4-3, imaš ti potem vprašanje, ja, kdo pa zdaj prvi napada, kdo pa zdaj varuje, kdo pa zdaj... Imam ti nekih glupih pitanja, milion. Onda kad vidim da im na početku nije, kad je to milion tih glupi, zato što su i prije zludlivi te sistema, šta ono, hajde jedno pravilo, budite samo kompaktni. Znači, 4-2-1, 3-5-2, samo da ste svi u 5-10 metara i sve ste probleme riješili. I onda kad ja riješim osnove, kompaktnosti, onda idemo kod na koga izlazi, na kojem dijelu terena, kad se dižemo gore, kad se spuštamo, kad smo isto. Znači, prvo su osnove modeliranje moje igre i onda ulazimo u neki, a one su, vjerujte mi, isto kod svih sistema skoro. Ja pravim nekad balans, ne znam, nekad napadam sa oba beka i želim da su mi oba beka u 16. Nekad je jedan, nekad je lijevi, nekad je desni. Nekad želim da su mi oba beka u veznoj liniji, 2 defenzivna vezna, pa imamo da 2-2, pa su onda 2 defenzivna vezna, ofenzivna vezna, pa su ostali. Znači, to su neke sub stvari koji se mijenjaju u sistemu. Nebitno je li on 4-2-3, 4-3-3-5-2. On ostaje isti. I zato ja sam, mislim, zato brzo dolazim do igrača sa svojim idejama. Vrlo sam jednostavan, puno slikam, crtam i pokazivam i on to skontuje jako brzo. Nisu igrači glupi, vjerujte mi. Samo je trener taj koji da li uspije do igrača doći ili ne. Znači, mi smo ti da li znamo iskomunicirati to ili ne. Da oni uspejo pač ugotoviti vse te principe in da I onda gledate da govoriš jezik, ki ga on razume. Ne? Tako, to je najbitnija stvar, bravo. I onda kad pogledate prvo prvenje protiv Tabora, rekli biste da ova ekipa nema godinu dana trenera, da vezi ovaj trener nema kako vi igraju 17 kontranapada, ne može nikog. I to je fudbal. Sve radiš, misliš da radiš to, pa ono tu se desi gdje raspa sistema. I zato je to najljepša stvar na svijetu. Če pa rečemo, ti začutiš, rečemo, kdaj se ti lahko ekipa zaniha navzgor ali pa navzdol, pa koliko časa pred tem, rečemo, ti že občutiš te stvari? Ni. Občuti, znate kakav ja imam. Ja občutak za ekipu imam, vjerujte mi. Ja svojim igračima znam najaviti od 60 minuti kad će početi gluposti praviti, će biti utrujen. Znači najavim koji je igrač i to mu se desi na utakmici. Ja imam občutak za ljude, općenito občutak, to je nevjerovatno. I tačno znam ekipa
kad je pogledam, jel će mi divlja biti ili će biti u sistemu taj dan. I ja imam isto tako u periodizaciji koji imate sad ove 3 stvari, 3 tedna neka, pa 4 neutralne, 5. teden. 5. teden je neutralni. Gdje? Ja ne pričam ništa. Jednostavno, pošto cijedim igrače non stop, pustim iz teden da nemaju sa mnom posla nikako. Pomoćnik vodi, jednostavno na regeneracija ne dolazim, na primjer, često. Ideš im na živce, ba čim te vide više. Nemoj da te puno gledaju. To je onaj kad stalno ti njemu nešto pričaš. Onda te tvoje riječi više ne dobiju do značaja. Znači, nemoj stalno, ja znam, neka resetujem ekipu taktički totalno. 5 dana na 2 gola samo igram. Jer vidim da su utrujeni psihološki, da ne ide više ništa u njih, napravili teden taktički reset, samo je zabava. Team building, evo sad je bio taj moment gdje je sve havarija, išli smo u Izolu, ne znam, na Brod, malo rošte, malo pjevali, malo ovo, juče i opet opteretio, jednostavno idemo nešto drugo raditi što nije fudbalsko. I zato što sam dobio čutak, bio sam 7 dana pod koroni, trenzi bili katastrofa, tereni su jako loši, baš su to su prenijeli na utakmicu sa Taborom, osjetio sam da treba, a tek smo se sabrali, da treba nešto drugačije. I komplet sam periodizaciju na glavu promijenio, promučku energiju svoju bacio, trening, individualne razgovore, grupne razgovore, trenažni proces i vidjet ćemo sad kako će protiv Olimpije to izgledati. Možda još gore, a možda i puno bolje, tako da vidjet ćemo. Bomo videli, ne, v glavnem. Ja, bomo videli jutro. Zagotovo boš presenetil nas spet. Jaz moram reči, da zdaj Olimpija te prehode ima zelo kvalitetne čez cel teren, ne samo v zadnji tretjini, ampak od vratarja grejo zelo hitro gor, pa zelo hitro osvajajo prostor. Odlično so. Bom pogledal, kako boš to reševal. Super. Ej, a smo kaj pozabila? Jaz vem, da mi dva lahko govorimo še 10 ur, ampak vse... Ja sam mislio da će sad biti dovoljno, ali toliko je brzo ovo prošlo da ja mislim da smo se, ne vem, mislim da smo se svega dotakli. Ja sam sve malo i ovdje pripremio neke stvari, pisao, a mislim da smo se svega, znaš šta je, hvala ti što praviš, ne zbog mene, zbog ove emisije što praviš, jer jednostavno nas su ljudi navikli slušati iz nekih intervjua, običnih floskule pitanja koje su isti, svi novinarti, da malo jednostavno ko želi da pogleda s druge strane neke stvari, informacije. Ovo ja što sam tebi rekao informacije, nikad nikom nisam s kim popričao. I sad ovo javno iziđe, neko će pogledati, neko ne, ali ok, bitno je da razgovaramo o tim stvarima. Jaz mislim, da je to glavno, tako da res hvala tudi za ta komentar. Predvsem, da res v teh, jaz razumem novinarje, da ne bo pomote, zelo težko je njemu, ko je v časovni stiski in na hitro želi nekaj dobiti od tebe, ampak na drugi strani pa včasih tako zgleda, kot da lahko, koliko sem zdaj rekel, kot da si ti čarovnik, da boš ti, ne vem, v 5 minutah v garderobi lahko vse spremenil, če ti že 14 dni na treningih vidiš, da nekaj ne bo v redu, pa ti ves čas loviš, da bo, ali pa sam čakaš, ne vem, ti si 3 izgubil, pa ste vsi že ne vem, davijo, a ti na treningu čutiš, zdaj se bo obrnilo, zdaj prihaja naš čas. Kako je to težko nekomu včasih razložiti? Teško. Nas vidi samo za teren. Fenomenalno, svaka ti čast. Velike pohvale imaš, svaka čast, Boga. Še kdaj, zagotovo, upam, da boš imel dobro sezono. Hvala puno. Jaz bi še outro, počakaj me še prosim vzadi, pa še kjero rečemo iz Venetra. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabim vas v slušanju res vseh oddaj, pobrskajte za nazaj, veliko zanimivih gostov je že bilo sedaj z nami, smo na vseh možnih platformah. Zelo bomo veseli, če nas boste sledili na YouTubeu, Instagramu in Facebooku, kjer boste potem tudi absolutno na tekočem tudi z novimi oddajami. V glavnem še enkrat hvala za poslušanje. Se slišimo ponovno naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.